What's the day na do buy? Ewie na me share bread ewo na me fese enimpo na obeye adwuma wo ho na odi hu me to hu me no so onem betina obeye de adwuma mpache wo oye electrician. Okay, ye friend Emmanuel de yin Kofi otu. Okay, eno oka so onem betina na me ka say you na me ne tina nti wa anche kra na nyinsen bae me ne tina 2024 August ni mu a ye de ko September na nyinsen bae ba ma ne hia wo no so no obeye adwuma na wo so ye den Pacho satam na me ntimi anwie SS ti na wo ye den na me nye adwuma onso adwuma bia na wo ne hwan na ete sa me me bra ne yere na ete but that time no na me boaboa papa bi e wo ye kuro mu e ma ne ye de wo boa no kwan be so Pacho na me ko o ye papa panimu ti o ma mi sisi ni niema no wo si dan ti me ana na me ko nsu e ma no me ko nsu ma na papa no so na woni ne wo bibi yo ana e ye moa keke no twa uka ai no o ma me ska me de bedidi me je school foforo e no odi hu me e no ka sa de ne me je school na me ka ma asem chen wo so be boa me ma kamatimi akọ school eti minim de ye no ye say school no minjai no obeboa me ma kosua adwuma eti eno o kan ye na de eche no obre miska patience o ma me we o papa we pacho ma me ne papa wo mankran so di dwama ade na woni wo no munte na uti kuma se ya na pacho mu wa kura omu wo baby no mu wa kura omu wa kura akura ho nko da ni wo wonum ko school pacho mi wie school wo adi dwama ti mi wie no mo de me ko SS me ko SS ni mu na me di ja school de na ma wo de ja me wie JHS no me ma me mo ya se ko mo ma me go school ni BMT me ma me ya se ka me ko pam me ko botiri na me ya se tire de me mpe na ade pam na me pe na ma me se ni ade pam so ni ska o de me ko akotum ne tire bonde na nko no abekere wo no ade e wona danfo bi o de me ekwa koman eti mi papa ye se akra ne de ope no na o se ye de no ekwo eti me papa ekwo ye friend say papa baby na mko sun adwuma ye ko na o ye so obeje me 10 million ti ye buy papa ne ye say on ji 10 million no enti ka next month ya ka Mr. T adwuma next month e besim na nka me papa nya bia na nka or the scan ebiaba eti aba na ebeka na maame ye say satam no so na papa ni ska ti maame ye say me papa de makọ no scan ba be to ono no so nti ono so ni ska o de me okwa akotwia de amanipa no eti ebe ya minjai eti me papa ye say okay me nto me bo ase eti say onye ska o de me beko eti metina o monchan ya ase e wono so akura na se ayi bia ni wo eja na mfosem na me madam fo ba ko ehwie mo hwe mu ko yin ye ko galamse wonye mfie sempa cho 23 wo 23 years na wono wadam fo bi ehwie mu ko galamse na maame we na papa we ade na wankra wo mu a cho sa time no na niema bebre koso ana me pe unsa niema bebre no me ba o patience wo ka niema bebre ni hobby mankranso mini ho ba mini mankranso nim kunsu oso mini ho nyina but brass ase ni si na mini ho ti niema bebre ben sa pa so ma me je school for from me bra mo ye say school na me jain omo de me ko school nti me ana me maso ye na mpeskasem eti na me je school nti omo ntimi hwe me biem baba na break you virginity baby awo bon komo ne kono ye nra ho na me ade pacho me ko SS na uri JHS awo be ko SS na ye den na utimi de che pacho na o say ye ma wani mra nkomo amene wodie no bibi ha wonti no aba wo na ansa na papa gu e be ye dede ngi se bibi kokana na aye kyekere
what you say enti free baby na ba ya be wie ye baby a wo bonkomo yi ben free baby na ba wie sa enti me bisa wo bibia open up free mu ne kasa what am I say e den na madamfo so wo si wakasa wo papa no ma me wa kura e den na madamfo so na obi e de wako suku madamfo no matimi ma wo do virginity kwache woni be sa de na ya de esombo but short time me just school no me just school na madamfo me just school na me wo ma me mo na madamfo no nso sa time no nso hawo a no nso ne papa enso ntemu ya kasa eti ya adwe say because na me ti wo na me nya adwuma bia me hwe nso omumfa me nkoto adwuma ti ya adwe say e be kwa akoye galamse ne scan me nya scan na nka me de me ho abeto adwuma na nka masua nti galamse na se na ukofa eno no first mpna ukofa pacho dey bi fa me break me virgin no sa time na me wie JHS ambe ko SS na me break ye me see ye den pacho that pacho okay that so asam de ye nya asaba za ge nyere ni ha wo ban so he jada na eni mo anu apie so ma re asama ega uso papa no yan ka say ni ha miti then na like what happened JHS didn't say mama fa bearman na ye na for me sana na eti omo na ye ma fa bearman omo ye den omo tufu safa bi na omo akopa bi ma wa na ye den bearman ne kan ene omo e ka kire me nti sa bre no na utimi free fie koda bearman ho nti bre ba mu na na woni bearman kokko hia sa na yete na mama mu akura se ne yenso ye wokrum eti na me ko bearman no ena mchese wo ko no ho a enwumo san ba fi abatan a mu wo maya wonu ma wie JHS da bia me ka wo hwe video super circulate wo social tis ankoda no wo mu nia wofo ena we die dem ena hwa die dem ebeba ho asem ebe so apafo ebeba nti JHS time ni mu de se atwam wo ho eye den na wuti bi pie be pie kumase amafe ensupa na abekoye wa ba ma me no papa nyina te ase manya ma aje me ko super ba me ma aje betina ye kuro ma se nimpo but me betina won enam papa ni di hu me ti sa tam na papa ni isi ni dan en wo fa me na papa ni pema asem ti me je school no ono na ne ya sa de ntina ma je school I can put it to you say because na papa na ni je ho a woni ni wo bibiye papa pen mu was oye konfo okay nti o hu me na eyi onim ase me ma me nua baako no onim no ye friend Nhyira Benewaa no onim no nti ne no anu onim nti me kwa kan ho no odi hu me na odi hu me na obisa ne se na obisa mse na weye na woka se ne nua ene me na woka se na ade mi nko school na wokan se mi ko school na me bla mo se o mu ntimi hwe me biem na woka se anu oye so obegboa me eti sa time na okan ni nyina ohu mi na mi tifie no na me ni bibi me like me ana me hwe me ho sa time na me ni boy na me ni boy se virgin de no break ya fefe sa time a free man kan so be kuma no afa me ma do sen pacho dem o break me virgin na wa mo afwan to adwuma afwan to adepam ne mu pacho enu ni JHS na me wie JHS na me bra mo de me ko SS no se na se amu chirenti na ma wo kofa no ye jai kra o ye jai JHS fala pacho en oboa me kakra oboa o kwa ben so like no ma miska that time no eno ye mo me hiam paboa bia me ka kire no otoma me okay ma miska e ma me to satade kwa ma miska e ma me 20 jo enti yemre kumase ha se wo so ba ha se wo betina ukrom na wo de behia akonfo bi ena onimu ma me nua nti obisa wase na so obeboa wo ai ena oto afidie ma me ti oto afidie ni ma oto ma me no me ne me bra ba hako ena o kan scan de share me bra ni nsem sai
pacho saa tam yeto afidie 4 million or man 4 million enam ne me bra no ko kumase na yekotoy ti yekotoy na me frɛ man frɛ ma me anka nkyerɛ sɛ papa na boam ti yekoto bae na me frɛ ma me sɛ ma sɛ ni sɛ na ma me so nim sɛ papa no me sini ne ma ma no ko nso ma no nti me frɛ na me ka sɛ ma sɛ ni sɛ na konfo na ya ma me na o ka sɛ oh ani o ba be da na se eti ma me frɛ me bra mu nyina sɛ ko mo mra na nko me da papa na se na papa na ya de eti me ma me mo bae no me bla mo ka kyerɛ ma me sɛ papa ne me twem plenty omuni asida bi ade so mo na da ho no papa ne sɛ omuntu afidie mfam na ma kyerɛ papa no so enyem bi papa panimu nyem bi ya papa panimu no papa panimu sɛ ofa me sɛ die na wo bra hu ye ntima wo bo ma me man so nse na me bra ba ko nso asie ni mpon wo nti wo de wo hu se bibi koso wa koda papa ne fi amade a kyene pacho de me bra ba ko ye nyina na da dem bo ne bra na ne konfo ne nyina na da dem pacho me bra daniel 2 rooms eti me bra ne ye eda ba ko na me so me ne me sister no ne ye ntwem pra sɛ ka wo mu nyina be ka sɛ bi a konfo no kra ne ma ansa na mesi no oyi de ba bonten ans na makohia gate no na ma gye man koda wo ba ya kama nti me ma me kan na me bra mo so mu ni asida bi ade ma na ma me ene me koi na ekoda na se eti no so wo kwa me bra mo so mu fa mi ntum ene no afidie no amokoto anyway wo me bra panyin no na makoto afidie no awie obi aboa wo hoho a wono tini ba bia hu mo abo opeso obo wo abusua na ntimi ankasa fidie no anka be ma sika ni twi aya de no yato etiye ni di enuafo mema no ma me wo akura se se de ya wodidi nti wo ma nkeka wo mo nsase a ntimi antwi awti ade pacho eti yekoto afidie ni bae no me ma me beda na se no ifidi mmene na mo a mo mfa me ntu eti me wofa baawo na wo ye se da bi aha na mete no minye ska me de me hu kwa koto adwunti so me pese oboa me a me nkom ekura na se dru tam obe frame na odi makotum na me ko me ma me sa ne ma me ko na me kotena ekura na se a me kotena wa ekura na so kotena na wo ye den pacho na me nye hwe na me ma me ne ko afu me got now one so me sha obi anfa me ntu adwuma nti de se me a me chini ekopa adwuma biye den na ba ya betena wona so baby awo kaka kono aye den na won se oba no TV no hu ane nani age den na ba no abesi wona so pacho akrai papa hu me wo yekuru eno sine ni jima ho apeso ne metina na me mukuro mu no himankan so ho pacho de bi esi ni mpo nti ukọ akura so san baae pacho ai obae na de hu ekura na sina na me wo ho na no mu mfa mi ntum no saa time na me ne madam fo no eshi mu ko galamse ase ti galamse na se no no mu hwehwe me a omu hu mankra na mtwane koi because na me kra omu mpene ma me nko ti me dwane ti me koye no na omu eje madam fo no number wo na wo fo na omu free na madam fo no ti me ne madam fo no ye price so na ka wa mu ehu se me ne wo ho eti omu ye saa di efrera no alam se na se hwan na monim ne ho antimo ko ho na mo ko na mo dan ye ko han dan mo ye den nya sika odi ko sua de pam ya mo ye den nya sika ko han dan pacho ye ko ye no galamse ase no girls ne ye dolls na ne ye tinti ye ko kan bi no ne ye mako 6 ene ne ye da ba akumti enye animu wo no ebia light baby ba ebia 10 cities ne ajeje ne ye tua nti duma ben na ukodi ne wo pacho me ko ye galamse si ye na emu wo na me ma me mo ha me se me mmela na omo aye ready so mpeso mo dimitu adwuma ene efre na ba discuss kakra bai pacho anche kura me ko ye no me nya bosome na msa bai si omo frɛ na efre ran ka se da bi omo so mo dia police for banti menko na omo ma me eno kura mpo adwuma na mkoye ma me yare na me bai
me frɛ me maame sɛ me yare nti sɛ dem pɛ sɛ me ba ɛna maame bɛfa me ɛwɔ yɛ kurom ɛna ɔde me kɔɔ de yamra de ya oba ha no so de asie no yamra ɛna me sa me bɛtena yɛ kurom nti mu wana nam de bɛhu me bɛyi papa nti me de bɛhu no na ɔse n'ani gye me ho na ɔpɛ sɛ ɔne me tena nti maame tu kɔtena ne nkyɛn saa ɛwɔ tech campus fine Okodie road Okodie road o student Achode na Okodie road de o ye de ho ha da ho Achode o electrician ote dan na abunya sini bi ebimu okay ti wutu ya fe de wanya jefo ajenkwa mezaya waba nti wutu fiasie ni mpon waba kom osakwa aba campus mfimfini yenko nti menenet wa na nyinsa nche na nyinsa bae nyinsa ne bae de na ko fa nyinsa ne bae oni le kwotena abo awofo amane se menya ba ma bi ubra no ma ne omo cho bo amane konfo no se sikato machine ma se fa kosun adwuma okra no okay tu bae na nche na mofuru atwede ana de na di nyinsa ne bae no ni meda ti edisen wushi an edisen ansa na nyinsa ne ba so mi shia na August yedi September no na me menses ama okay na so August ni nyina na mo welcome baby no mo ye baby no wadwuma ti September na na tikem yansna no yetna 27th August eti work run am konya me menses ewo ho eti yesi September no aka wo se ka menya me menses no na menya menses 20 ana who you so pretty lady where you should be paying there be okay na mama be why cool na me menses na ma ti sa time no so na entokwa no onto yese me kwa me yese sa time no ka me ko na me menses ne manam ka se menses ma enti ka yentwa kakra ne ama e ba no mahu se me kwa enti me yesi yim October yesi mu na still na e mai nam ka se ne menyem nam koto test nam test ne ampa ne ma me ka o nam frɛ me maame o no cross me nse no se ma nse no obenu maduro ene mada eti e maame de yi frɛ entokwasa o sesere ma nse na obenu ti na me nampa no so na me da fom adentia de o kan because na de e kosom e de ho ntokwa na no ne wo kun pa cho nyem na me nyem a o ye se me nse no obenu maduro ene mada na wo he ante sister boko bibi ai fine it is hard time yan krokro ni pasa bi emu because e di dwumade ni kire ade a wodi fo na betom dia memo wo so wodi fo se wo fum pa na ba ya kama te sew pa na watimi an yes around ni nyina wa ma wani ana ho ma wo bi etimi ase o 27th ma na bosumi 27th na watimi na kwatra man tokwa ben ante aso menyemo ye no a o semense na me ye semense na wo nse no di enti gi nyina so na wo a wo se wo nse no wonim se woni kamafo woni obi a wa ma ho ban wa anya hwe na akoda wo na chaskele dem ni tie wo to aso e ti wan nse no utu beda afom fi so be fa duro ni wada ama nyi nse na se nyi nse no so hia wo pacho mi se me ko se na bia ubewu eno kwa de yen tufu se yen sa yen kwai enti me frɛ me maame mu e kan so me ne be ma bi ni be ma na me ne ata na maame mu ni se me ne be ma na eti na maka show eti me e ba ata na me frɛ eno kwa me ko na me ko ka se ma menyem no mu jikinti na me kan ni nyina so obe ma duro ni mada wa ba ni so afamum obenu maduro ni madam eti me maame bra mu nyina ne me maame me papa omu nyina ba efie ebe ka hye ni se onim na se onu maduro ni me da de ombe ye no ba be chi na tumti ye fie die yense nyinse nti fani se ba no wan se no ohwe wa ma wo ye pacho menyem no se na ma se no emu wa na maame ba
manko hospital da yesi January moon na maame banti e wonam be call hospital nti maame na hwe me saa e maame woe okay mama ya de si me woe no me woe na e me friend say ma wo no nti won send this scan no so ni scan na o pebosia so benya bia nti me wo fa na me friend no send me scan na yedi yi nti wonyin say no a wo de be hia no betena campus ni nyina no nyin say no wanhwe ma akotra ma me Roma ba bia wo so wotie no a wo mpementi wo ba kroma bebo bra no nyin say asan bo return de ko akurase ama me ho nyin say amo awo wo fa ne be you free hospital okay then na do ba for France haba ha be mama jene ba no je fa kwa mam bra baby fa ma jadan the boy na na sane ha patience fufo dey buy okay so wo ye wo so wanhwa akra no dey na fufo san buy wo ma me wo fa the betwe ska me yi wo dey amaya abapa enti ebe ye ni de ana ebe be ma fufo na wo ni wo no oh mami asebe ago yi ni eji tata ba fi e wa no gina yi fufo we dey buy pacho me wu ye me sa buy o san buy who can they say? Bema need to say. Patience. Bema need to say. Ima. Huh? Ima is modern. Ima yirma. We are born. I really don't know how to do this. Ima be war empty. When you hospital said you okay you no credit ah. And now san buy. Hana DNC. DNC na me kwa homa no so ba so na jadante o so obi gene yire na no na nya bre no ba me sa ba enu na ntokwa tie ma me ye cement na bie na mkoe ti me koe me komi ekuru na me ntimi nya hwe me sori a me fesa me ntimi nya me ho me ntimi nya ade na mma me hu na mma me ye se ade nti na obi a na eyiye wo ho na mma me mbeto na o se ade na eyiye wo ho a my yame hu ti ma me di ohu but wan kan asama o kan no meba ma gina so Emmanuel. Yes madam. Now what to say? Yes adum na so adum kitaye pa ima gina so be 1 minute pe bi ma me ho obayi ka se bi meba ho sisi a why ana ma me ka te bi nkate no gina so na say ya ni afre wa na boy ya afre wo it's right from now. What's it? Blanabrity. Okay, one will be kasa. Yeah, no, hello? Dama Emmanuel, Kofi Otu. Oh? Okay. Abaya echa patience. Ya wan wo dis one beto aye say. We shia woni wa fafro de edi kan. Entokwa saa na so nko yin wani anu. Ni atosu mienu wa wo ye. Okọ wo akurase. De wodi be yin kura wa metua. Ana ono asa ba ye se wonyim. De edi kan wose wo hye manye mache se. Odam kura ba pemfo na wo hyigu no so menra. Wa bro no brotro manya sem ketwa. Me ya ni pese bi sa dey na esi yo mata edi Canada to be I hope say bia ATM online ni na cho ai ATM pa na bia biti bebele na so ni me ono anto kwa na possible ni tese o ka se mi ko yimu obuada madam so free by this time me no ka say to December I'm ready to die because again we plan to watch abomidua homati bi anaje na ni enia wa bro me de we ka abomidua lebre akla no enia be na no abome ni ya ku ta o ma me ni na busu afo nyina ba mo da na before that hands na akla no o na wonyem so what ya here me ba so enti di ana wa ba no de ma da ne on da ne ye so ka tell so wa da ne dia wo boa before to kwa ne be ba no di ka abomidua asa na
entokwa osole anajo bel 12:1 eno ne me yes antokwa no na ime bacho wo ade na de ntokwa ne ba wo ba wo mu aja wa kire ni je wo mu wa fa no ne na betena de na de ntokwa ba ede na de ntokwa ba mama ye pass we bisa girl no nim ono pete mi bu no nim se mama ya bi o ya fa be so ne be ma be pass we bu oba etise kata aware ma nka be ma ani tire ba ge we de o ka kire mi se ono pass we be bu mi pa de owo me ma papa o ne me yima fine we mu se me she de ono se me she mama ene me koso no agimi ni yakopon tem ene sa ni tuo na ni ko mu tuo na obobo de bo mi bia nte ko bo mi bio mi be wu me fa wu na mi be wu no na onye na kwa na o se ne yem ana akra ke po na o ka ho no mama antokwa na akoso sa ne ma me ne papa omunyina bem mama ye hwe oba suban ansa ne akoye ne ho ade what you say na bi to the see ene ne 2 days e betina fia oba wa do go me suban na ana you may bacho wa bro no ena wa bro no ana o say ena wa se wa bro ma se ka atwa ne na mu kra mama me see me bra ne timi chesi ama me the sam TV o ko fa dia to de be France play ama se sia TV ma fa akoye ena me dia bi bra ne timi ko si bra ne because me so ba ta de TV no mama me ni ya kwa sia o bema we kurasi ni de ono no so si so no ohu bema wa jimi oye kwasi ya te se me da emema wa pa na echa na kasa mi donya me kan sample na me electrician o de adwuma me electrician adwuma na me ye na bomi bia se adwuma na me ye na na me o de ni kuro mu suo miensa abo mi bia mama ba ofi me ba mi Cote d'Ivoire bobo mi Cote d'Ivoire bobo mi bia bobo wo so no na bomi bia dia me so mi di Cote d'Ivoire suo be boni bia ade be mi sra wa nya fidie so tobo jina so me ba echa npa wo fe wo ni wa mo bro wa ma wanu so na oburu nua na oboa do ka se dua na menyim we no oburo me ko ye ku me bu o to ase agu ne so etu ma me to ase abomi bia da ene ka sa me mpa me wo se da de wanu ne kan ye me ka se wo se we nya de wo ye na me pa me to ase abo etu wo hu ya di ko ahomate na gbe ni bo me hu ye na wo kaka na me ka kire no me mo ni dua me mpa me to me ba jina so ko fi ba cho mi ti o o se ni ma me kura po ba be ka se wona ne a nya de obeda ne da mama me mi nya jimi fu oba nka o nya hwe o ti fi o ti fa po fan mama me ko bre me bo so mi pay na ya 7 million and ya 2.9 million me ni say me no ebe wo ba o se ase eti my children's life insurance bo so bi o mo 3 million eti 3 million ya ti free ma me pay ka 6 million ana me ko yi 6 million e bre na me 4 million bre na said o ma me so wo mra anajo no o fole ni eyiye dede se me kwate gimi fo wi ni de mama me no wi fa ni me aso me de ye maduma ni ko no wi mo kro no yes maybe problem o ye who say we are ya me ada what you say mama mama mi say we ni say yam ti woni mfiri mu wo say anajo 12 no obey sore pa ne to asigu so wo say we de na no keke de kai o mama the Bible say you no wa hihye ntira ne no me de odo anu beta de beba mama o enti say ye de anu keke say de anu keke no de bia o ka chem say o ko to snap akogbani ko hu so abomidua mama mi nso se mewu but ono ka hu say on kire bo mama me ba me ne se hwini bi wo ye otimi ya akra ne ma me ewu na akra ne betena me se bi kan say akra na o we because of girl nti me de me ba ne ko stafe what ya say e ya akra ne ka kire say enyo ono nko na ne ma me ewu ya ga obi ne ma me ewu enya me ba no ono de o ma me ewu ajimi fo ma de me ba ne ajimi fo mama ajimi fo ba no me kwa adwuma osuma no ma ne foto appointment en na take put ya 24 me ka kire o ni ma akra no me ka sa asam ne kire obrahima asama wo kai ka no kura wate de wom no kan ai ye phone light so phone light kuma bo hu ama for be frɛ I declare again na sɛ on the friend declare no ma wo kan nyina wo nyi bia no ma obua ne ba asam a wo kan ma wo ne me ku a
na ne ba ne tenchen no odi sehwi ka kira me say abola me nti asie na ne ba no so ka na si brema eti akola no ma fam say me bisa na akora me tontade ma no akora me ko ba bi akora me na odi ma chi brema akora da be na wo ko ba bi o wadu achi da wo de ka kira manfo no mo mfrɛ me ni she okofa ba akopa ni fra de be ya na fra ni anya de be ba na obo me bo fine me na si say ya na me hade me na ni mo twa say ya president me o pin mi say no sa se kan ni da na me nan ni eye ne e twa san ya ni mama wade pa che de obi ade hu ade say ya me ni nya asema no afra me maame asema obeka bia ni wa na mo agye di na wo me ni masem nyina manya na beka wo abele usu ya ni bi obeka obi abele me ni asema chemia eye na ma chichi ni ho ama o ela se se be mo ni ase mo egbe because no mo mpini enam de wo usuban ma wo de me ho asem ko me maame mo e ko kan akra no asem ma woni tu bia na sa wonye enyema sede a mama etimi di chance mu se ye me nkwa adwuma me hohuru ma na chance ni si de bo na ma bese sa ni nyina na me wa won de kire aduane obedi ma enam we me mpia me ba o na me ya ye de ama ko me ba patient me ba yima ma no pay wo ba ye wo ba ishe na chi so anu osu afei o se kom de won ne ba no a de ko aduane ma wo mama me ba to jina me apart family one said the last time I catch them say no okay me de ne ka bi ko de ne ka ma also what you be ate me page mama na me page mama ofro mama ya di anim kan na ko obi adwuma na wo se me usiti ya me pamanfo nim wa say me ko page adwuma ne ma wo ko mu na nipa mama o ma me se wo mra e metina ho me me say no but enam say adwum bonye woni tirinti ana obekọ fi o ma ne ho asọdị anụ pa ya adị amane mame onye ahụ tọsa ntị ahane de onye se no masala no bi anya ne ende ọkwa mame ho mama wetin me kofa ne me mo scan me yan kaka akra na me yan 1000 fine bifo na me bifo na me shi wi ni me ma 1000 kana de mame 1000 kan kure 1000 bi sama sam no sikana be ma de mame 1000 me ka te ko no toma sa se o nya na me hye ma te ma me ka te ko no Ima kasa why? Pacho me tie. Because of again situation and you may have mama. There was one me ba no. Say me ba ko say biane wo madwumam. Mama pacho utie. Me wa hapa me tie. Because of me papa ya ne say me fan boy pa o. Say me titie ne ti obetimi ho o. So ya there. Instead of say bia again asoma ne de na obi so atie de ne bia ma akola na di mama. Me come in some place dey me again me ko say assemble ma ko ka te adwuma mu ofo na o ma te aduane amasere o abro ho na asoma sere ni bi tese uma na te aduane amane na die on ti ase se me ba patient so say when you be this year what fun no when you wo ba coffee se oto atade ma akola me ba na ye mi ka ene ma yidi ama no ima o bi ka se adwuma be na o ba te ke wa be ima the funny boy ima ma so we are funny nti me say me kasa ya tie me what temperature adena again enemy yen as soon to the thing say mama me yari stroke tie me yari stroke me ba ne call ye no I was saying I'm sending my music because of gay went me sending my music da Scout the man me credit the man mama the mama this again say oba o to nsuo o ye store se ba na ma oba nya ska se wo oba be nya ska na fi wo ba ma mama me tiri ko red me tiri bom ma me 2000 me ma 1000 no dey trust any clip or dey trust TikTok this an TikTok ya the scan HR me do na me say tikali kutano me video tin na wo ma delete videos mu na ono aga se ti me fa the personal phone the number ntre me phone na kutano me na me to ma no people na send the phone mu na me na me to ma no bisa no registration be bia me din me ba na amount 1000 Ghana wo pe bia ko su adwuma no wo de ko ta fan clips on TikTok bua o ma me 1000 dey na wo ya TikTok ma me nya hwe wo ho say scan ma say scan please madam o ma me say who kunu say o boyfriend is say wo ye bibi wo TikTok and I'm asking say dey na wo ye wo ho
But you mean yes, and once me videos very like camera. Me. Eddie man and TikTok. Page Auntie, ma hunya she na men ko yima ho. Di be na do. What you mean ka? Tiger girl ampa. Me say mo hwe tiger girl na men hwa de kro wo de eto ho. Ima Pacho says can work on. Me ne time abusiafo send me patience. My very calm because Tiger Girl 257. Pacho dem. Then Tiger Girl na. Wow, videos na down. But say what do one come before it gets late. Video content be na your TikTok. What do you do? Content dem. And once me video na. Videos where is like me de nyom sorry nyom na me de because me who come me page at TikTok who we are TikTok this year obo Ohemaa Benewaa me apart from adwuma me motivation na me e TikTok enti me de we wo ho who kunu so ma 1000 ma de kokotwa content no sorry nyom na me ya na me de sorry nyom ebi a me de keke Power GH ye ho adwuma ma me hwa de se betimi anya bi ahwe sisi a na se ya sorry nyom ampa me ba Tiger Girl boy Ima Mama wife we with him so the Tiger Girl Mama yes that ono ka kire me say me nya me ho ade enti enya me wife mpena tie Mama wono oba wo ye hwe oba ni suban ye da koye ne ho ade o dia ma me ntu fu kakra Ima Mama me ba Mama ba chongra ono ka se mte den to man da Mama let me to happen me to he man da o se won nya aduma se me ko ye aduma na se me ma o 5 million to na PDC ya e ho anti na nya ska ni kame Mama you may we let you make a crowd. Say, you say, on say, Obi this year, and a walk of fano, and I won in one war. A woman, Obia won a bad side. Now, so sub bro, now no far bad the boat TV, now so bono, na say, Nakopan Fefie, now bonnet kikra, no ton one to any be more. Oh, say, and try ye. So we cannot to be now. Family, I didn't you find a question of my mensa. Nanka soon be o mama SN to se omra kurase o ya nya no sa mama me pa to tie me o mama ka se nte omra o ti me ni jamanfo e ti se o pri me nse kwa me kwa ko boy jama because o so won him answer no me ko safi e ko di oba ye ka kwate papa enye ne ko na ne ba no woni ne di papa wa pa o me ne di woni o ba wo yo ba ne di nkomo ne ba ne koi he se o ko ne bi fon uma mbufu a ene Mr. Jimmy be yimedi se me sia bo me de wa mpem TV na ma papa he wo bi di wo ma wade no akotwekura 23 years hwe se de sika si atwa wo na mu afa ada e di asema ade kwa na maya maba mo ede ya na so ma mi afra wo sebra wonye bi edi kai e wo na okoye aha wo ti be man so titi a wo ti ene wo ba okwa bi so ma sika wo hwe wo ranum ni ade wo fa sika no nye hwe wo mi nsa no dwuma bia no so na mi ase ni musa ma ge bi wo efio onu onim ba minim no number ma kan nyina kire if you grandpa me medical two again enim say nye na we ye bai ye na open na me kan kire Pacho o say menye onu menso aware ti owo bem oba o wa no nti menko wasesa de nti e mat we ni nyina ko wo sesa meni ma tu gu dem wo you may Yankopon o kwa bo ne nchew sabe me yali a me no mu wi ni nti me sole ye na me se sawo ne me nyina tu ye ne ma ntu anu beima me sole me te me tiya me yan ma me ye me yanti me sole na unim me pese ye ni oba yi nyina ye pon dwumadie no a ye ba wo ho na
Yet to be an assistant, not dance for no, I woke us way in a dance. Yadone Cassa. Mama, you won't chair. What's a menka? Mama, me toka, madam, mama, pato, mama, me pato. Again, no kuan da ha bi dia na mi pia bonten. No kuan na so mi na me de neba. Mama, also ba mi na timi atum, e to mi antimi tum. Dia bi dia. We dey nu che, we dey ma me amemra ho. So si adanse fo wo ni le bi ni. Mama, me ti again be be bia. Me pese eniema no. Kana team ni kana me ko boy sense o ti obo obedi di ba che mama, wan be tell amane ne. Me say me pese mi hu na me ne wo kasa na ne ekoso no mi so mi hu ne ekọ mi sere wo o se ni bebe o ya fe no fa ya o ne wo ne first born no mama ma nka se ge we se wo mela wo o ne ma me fon to kwa wo ni o le kura afi wo Manuel me ma ba ha adun le be te no kro Manuel mama ba to mi sie hey I still fucking papa I get we no da ja ba sa dia me say mama no ma 5 Sana me ba panyi kwa po kasa wo phone so a o ga me say me anya sa dia me ko wale me ba no e de sa me ne ba ra ba bo no o de ma me pon me pon a me a me frɛ why me da you bye me ma no wo ma 5 hey o ma 5 Bianco no man o Bianco ne ma me na wo ba wo me no aso so 97 ma de o ye me o ma me chese do be catch obi no enti no wo ba ko a wo ko ma me ho ne se o mo ani da ho no ni be ya se mo o kai ma de o ne ba ko la ketu ande ya me ofie on me say enti na wo ba ko half class ya wo ko ma me ho no na se o pune wo tirim na atena ho no na dia nko na mo gini wiase enti mo ma wiase enti so big mama mo ye say ya saba na nka big mama ba pa no de say o for you wa mo no ne ade nka ba na nka o mo wo na sin training no me ade ha stubborn there we just stubborn kakra na ati wani so no wajai no opebi bia ye na wiase ye be kwa ifa ana say ya akoda kama hwe wani ndue kutawo look at this big mama worry about time kakra bi na nko me pese mbisa akoya asem wi no wu shu no no ache de me ka che o se wi no wu shibi Pacho mini masa mama ye atari champion kurasi in momo moshi Pacho mini mumu chese Ohemaa eye me nwanwo pa se akola chese taba oka so ba boy no kwa no nya 23 chese wo ba wanya se so obra fe tine chese be 18 19 mo na wa wo de obra e she wo nsem Pacho de bi na me 20 e die de su kwan se wa wo badwu wani ahia wadwuma obi atomasi ama no wonya mbobo so a wusuru wo ya mese oh no me ba nko aka me message bo waso bra no ko da mo atufo bo oba ti se wo oba mo feti se wo ahona bibia nya me yesa akola wo tere na so akola bo na wo bese no da ma no awu no nya bia no de ma wo de ya me ye kura ni se wo maame de wo ye nyina wo maame ahwe wo sa ba be da be me na chi asana na nyim ntu be so atere wan ye ene obesa asole akofie chese wonya wade se wo abeboa wo wo bebo wo so wo aboa wo okay ma me konko ma etosu mienu so omo maka nyoma no yo meka obi amani chia no ano so no so che but me ba wate e ma bumfu pi oni me ho aja Daniel madam nyame akwa Daniel aja Daniel aja na what say nyame adom me bibia e boko na unim
me what's the day na do buy ewie ewie na me share bread ewo na me fese ni mpo na obeye adwuma wo na odi hu me to hu me no so onim betina obeye de adwuma mpa che o electrician okay ye friend Emmanuel de yin Kofi otu okay eno o ka so onim betina na me ka say you na me ne tina nti wa anche kra na nyinsen bae me ne tina 2024 August ni mu a ye de ko September na nyinsen bae ba ma ne hia wo no so no obeye adwuma na wo so ye den Pacho satam na me ntimi anwie SS ti na wo ye den na me nye adwuma onso adwuma bia na ne hwan na ete sa me ne me bra ne yere na ete but that time no na me boaboa papa bi e wo ye kuro mu e ma ne ye de wo boa no kwan ba so Pacho na me ko o ye papa panimu ti o ma misisi ni niema no wo si dan ti me ana na me ko nsu e ma no because so man na papa no so na woni ne wo bibi yo ana e mo akeke no otua oka ai no o ma me scam de bedidi me just school foforo ene odi hu me ene o ka sa de ne me just school na me ka ma asem chen no so be boa me ma kamatimi akọ school eti minim de ye no ye say school no me njai no be boa me ma makosua adwuma eti ene o kan ye na de eche no bre miska patience o ma me we o papa we Pacho mma me ne papa wo mankranso adidwam adan na woni wono mo ntina oti kumase ya na Pacho mu wa akura omu wo baby no mu wa akura omu wa akura ho nko dan ni wo wonum ko school Pacho mi wie school wo adidwam ti mi wie no mo de me ko SS ti me ko SS ni mu na me de ja school de na ma wo de ja mi wie JHS no me ma me mo ye se ko mo ma me go school ni BMT me ma me ye se ka me nko botiri na me ye se tire de mempe na ade pam na mepe na ma me se ni ye ade pam so ni ska o de me kwa kotum ne tire bon de na nko no abekere wo no ade e wona danfo bi o de me e kwa koma eti mi papa ye se akra ne de o pe no na e o se ye de no ekọ eti me papa ekọ your friend say papa baby na mkosu adwuma ye ko na oye so obeje me 10 million ti ye buy papa na ye say on gi 10 million no eti ka next month ya ka Mr. T adwuma next month e besim na nka me papa nya bia na nka o discount e bia ba eti ye buy na ye beka na ma me ye say sa time no so na papa ni ska ma me ye say me papa de makono scanning ba be to ono no so nti ono so niska o de me o kwa twia de amanipa no eti ebe ya me njai enti me papa ye say okay me nto me bo ase eti say onyeska o de me be ko eti metina o mo nchan ya ase e wono so akura na se ayi bia ni wo eja na mfo sem na me madam fo ba ko ehwie mo hwe mu ko yin ye ko galamse woni mfie sempa cho 23 what 23 years and I want down for be a free mu ko galamse now mama we now papa we and then one kra wo mu friend teacher ha baby sa no na se me chiachia na maybe sa se enne wo hu te sei ye de twede ampo Nyankopon no wase se nra ye kodai se wofo a na ye ne me ho so hwe no adomro so mobro hunu bi o ma na so me no mi nu so na se ye won kwamu a na aseda ene ye de ma no ono kuto ena wo sese ye da no wase aha eye insura 104.5 dwumadie ya wo betie no hwe bie ya tudi wo bra na waje so se eno ne de wankasa wayere wo ho na wabo so hwe bra no sisi sima no enkono ena abapa eye awia donko eho yeda Nyankopon ase
se wo hu ye mobosa na enenso wode ache yen baby a wutie me bia no me chiachia o sere nchira ene adomro so sento so wutie me wakam wo ye driver ni wo ye fitani he obadwadi ni mami ato apatema wutie me say nyankopon wo nhira wo pa wo fie nso na wutie me a adomro so ena enhwehwe na sempa enso emeka wo ho yato dwumadie yato atesem yato apete baby bia anunti wona mabefo ntentan fidie no so na do Facebook a yadam live ewo ho eye busua kese pa misrew fa phone no sesi a ne remo Facebook do Facebook anu abo Instra 104.5 FM ya wo be ye ne ya share ma WhatsApp contact share ma wadofo na wonu meka ye ho na ye mo amaga na nye yie na fe ye mpem kofo ansem a wonum de abedan ye no so anu pomasibre me ma Facebook ahwefo nyina akwaba YouTube nso ye de dam den ewo ehonum nso YouTube no ye Instra TV ehon so eye busua kese akwanya sa afanu mi enu betimi de ama won se ebe ma wakwan ama watimi a kire wadwen ebrempo ayenya mi phone lines ntum ti abomoden bra ho na bra behwe bi na mesre ya adwen kire no eya ama ehomre nyam kakra fi se enya wonko ana wo hwe etitire ene ene ntini pi hwa wonum eka ye ho enu ntimi sre yenya no sa na school prefect boys SP compound prefect obi anya na dwuma na bibia nso nko wano kama pa bidi ade Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa B ya fa ba kopenu so office obi anesa aje menko a na medesa mema wakwaba ene November busumi ya ewem ne de tosu num the only month that starts with no na just say hunu no ka ewo bibia mu ewo afi mu aka na kakra bi na afi no ekọ na wie ye eno ntimi sro de oye bia no ya moni na ho enkoma pai wo fia ye ba be de nanso ensem wa ya na da me de ma wo no yi wasum na nanso me chichiri bia ma na de abowa ya se na ya wo de abobra de me de ma wo ne say this world doesn't celebrate efforts. It only celebrates results. The world won't celebrate your good deeds whilst you are alive, but only when you are gone. So stop chasing sympathy, chase progress and win. Ewa papa, and so mebu buma mwati aze. The mpesa mekacho nyanse, we are siya ye womu. Ewi asene mfa wo bra wa bra hu enti obu anu obenam se bra ma bra pa bra ma na me se bra ma bra adwuma we bra ma bra hu pa. The world doesn't celebrate your effort obra mfa wi ase hu ade e be ma wi ase recognize o it's only when you are proving results ebra adwuma na pharmacy ka ba no he e ho na wi ase bodin ebra ne ma pharma wade na ye no waye one word bi a ni na no e ho and I watch the results until we are sebeka ho asem na mom ewiase nso so wo bre so na wonum nkan ye to so mienu ne say ewiase enhye na record o papa yo ebra wote ase sa na mu nipate enu nti ya mmemmo modin say obaye niema bi ebema nipa hu mobo just chase progress ade bia wo ye bia hwe hu sa de che bia no obekọ wanim na hwe hu se wo bedi nkonim eba no sa wo mfa de nipa beka ho we said you got the results and unti fatu trim said the world doesn't celebrate efforts but they celebrate results unti yere ho na de wo ye bia wo de abubu bonu wo mu emu nkonkodin na din konim na bo se wi asebe so saa na metimi na makacho memo akwaba e de ba Adom TV enen so ye da foforo frobi na obi so frobi no fa na fidie no to Adom TV we say ye wo aza oye obradwumade ena ye wukuada papa sofo na apom to say Eradi nyankopa hwe so amade achi na je na den wo ba me da ye mu ana asa wo de ne deep yellow na me de no ye yeah okay me say blue na nkonko ka chem ze me nko ne ye no okay sure Tinaima aja ewiase yenim de wabre ne de omre but yenim no ne de kuta bibi sa enti anya wobre ana nya de amanfo ka fa ho anya de amanfo susu fa ho yeah enya de won sabeka okay eno na sasa wodi wani siso enti eno na me mo piafo pia that's right okay ye kasa wo ye bema ana wabobra eye de kutao okay enya record ana never rely on your past okay and there eno na twam ene de ne ye de ye kan ho okay ya ko pepa mesra o gine wani bie wasum
na ye bedin komo ene enkomo apai wo fie ana no den na enkomo ya hega ofriduase ena watoa ye enkomo apema san wo fie hapen na pem ye no asansan na chi aba ba bi e chichira boa no kwa na esan no na nei no esan se menu mienu ye ni mo asem no bi na bre ba fie yi mu na ye ni ha bi nti me ma hega kwa ba na won hye na asem no ase won moye mu na tie bi na me so bi tie bi hega na what to say bibia ye fine okay we ye curls and I say straight and a bone straight ni bia I say curls okay come on nti na ma me bi sasa no hega boy enkomo awie wo na anam den do ba your friend Nhyira, then I or the comrade on commission said 11 years, and I'm in. Or they say, I'm not Quabra? Okay, Quabra na Quabina. Quabina. Okay. Meba, yana yet I can't go Quabra, Abra, and I'm near dear. Oh, obia ne babia o free ni dia esese o honte na mama ibisa no because me dem nim say kwabena ha o kan kwabran nti okay yankwa acho o de kwabena donko 11 years ni na menene etnae nti yetnae na wo bem ye wo abaya ti aware na anyeye egu nti obia eti o ne ye den na one ne tena 11 years uhu ne ye den na awade ni kokogu ye bra ho na me hwade ekwa me fa so hu ni se ye busua pani e friend operator okay obehu na enye ye wonye ni di ye ni nti na mo aye mresa no adidi okay na enye ye ni omo enete omo wo asante achem e fro hoto kwai okay ena me so me wa okugwa e ho na me free enti omo ba na ebuso pen beto me papa manim se obese omo ba bi e ho obese o de no me ware no okay na senti wo busuya panyini na ene kwabna papa hia ye ena omo di mpanyin komo okay to kwa abusan so ho ena ye kotina ho nti awo ba mu ema ye wo abaya e fe na adwoa okay nti me fan say 2 years echi ase na enkoye ye na enkoye ase suban no ana suban ben hega chire mu ana odo na chechire wa ma ene mbeka bo mu ana baby aha nti chire mu de ase atwam de atwam suban ben na enkoye sabre no twabi ya na ntokwasem ne ade no onsa sma wo ka be ma ne sero osere okay nti asa na mani nka me so mene na kasasa unjai okay nti okotwa bi ba ade na de ntokwa ne ba fi say ebi okra o free abonten ba na okun ba o onu nko ekun ba me de oni me sheda enku sa ba ntokwa no ye abonten okromo ebi o free abonten ba na onu obi ekun ba ensadwa se ntokwa ne bia ebi we ensadja ene ho de otwa bi dia ne ya ne se obetwa bi ontwa bi dia oyedin but onya kakra gu ma na chese at free kwa ti me ya na onjai na bache o se ukuna kotwa bi wa bonten na o ba fie na okone ntokwa ba kwa ba ne fa so affect wa oti awade na se sanya wo no ne wo ku ma ebi ade wo hunu no hunu sunsun bi no ne kofra bonten ba ma esa na ode da bi kire mu ma menti ase wo se yedwumadie hu ye di sua de ena ene no ade a ekum ni papa ya warejaye ene ma ade a warejaye ba ne bi ho betene ni nyina so bia eni ti na ma me pese yehunu eho no se ye ntwabie keke no okotwa bi ba ena oba no okone ntokwa ba se wo de ovie ma ntokwa no yetimi kwa na asan wa otu baby na asan ase o chebia o timi di atam ma me kro odi na atam me na me ewo ho
oye nti ase me kansa onfi ena ma me be me oti wodi kama yi wujidi mpachane wujidi onu bi di a okasa ho kula okay na wa mo no so obejansa no ma me ne yetimi ko ba bi omo che se bi ase enso obeye no ebi a obe chat to my bed 2 weeks 1 month asan asha ase. Okay. It is abre na uba na nya say 2 years. Anti 2 years echi na meni no ejai. Yo, to ankomo no so. Inti me fan say last year ni November December ni ma ho a. Ena me wo hwanyumre bia na ofre me. Ofre me no say boy bia meni ne tina ye friend Kwajo Lati ansa na meni friend say Kwajo Lati. Kwajo Latte. I know so you did no. Okay. Okay, Captain 14. Okay. Inti ansa na meni no betina no. Ti me wo hwa na ofre me anwumre bi say boy ni nua omukohia o ba bia ye ton sa na meni masama esi wo ho ana boy ni nua ka che ni say akola na meni ne ewo ye no akola no enye ne ba ense dwana se ho a bachan ana asem we koliki e bachan esa say o say adwoa enye kwamna eba entino of frame abusam of o ka che ni sister o be fi no be ka che ni sister ntini sister mpo na frame ebusam me say me ne atamatena ba kwantena dada na me say be ma nua ba ne frɛ o bachan na me say da bi na eye ni nua pani ena na me ne neti ena o say na asema aba ne say ni nua ketwa na ka che kwabena say akura na me ne wo ye no enye ni nua ne enye kwabena ba na onu ni nua ne ba ena makuma no so ebe ka say boy na Kwajo Lati ne so a onu ankasa ka che ne da sa akura no enye ne blaba na onu ne ba enti no ni nua na ba fia ne buafu a kasa nti o kan say onimi number nti okoye no na saa time no watwa binti okoye na makuma ne frɛ me na me cheche ni mu say ni say na asɛm ne tie say ne fi say ana me ka kyerɛ ne say me de akola no me tama me ne kwabena ni hia ye no na me enyem ena me ni hia ubekai breko a woni kwabena hia ye ena ubekai breko a na woni Latin so ho mpacho Latin no de ebe September mo achire ba September achire kwabena no de me ni hia October September na say ne 1 month pepepe there be by me ne kwabena hia October ma anyim October God have mercy. asem no me shada ntia say me fan say me ne Kwajo no eja 2 months 3 months eche na me de nyam akula ajoan na unim say nyinse no bi wa ya na ye ka say nyinse na fam enom ne ade wonti bi hu asem ti bi la enti 2 months na say no disclaimer wo ho nie ya bese se Ghana ba betimi aye ehu nkrata bi na ka enko commissioner of force so den ketimi ko so affidavit no a wo ba bia woni be mate na woni ni jaye a ma space kakra mra mu ne hwese wonyem ansa na wakoto fufuru na nye se wujaye no a se wonyem ye obo se wrong 2 weeks but na da no ni jaye na de chin a wo replace no enti sane ma cross checks no ene ne akofa DNA doubt bebre de abaya ewo mu a na we aba apart from mo my omadwe so mbe chiti ankasa no ye nya cases wey severally ewa ha enti woni be mate ene ntobere bia nya ma ne fault wa woni be mate eya de hwe ne yesue na se woni ni jaye a hwe hu se one why your checks bia se we ye HIV test wakwa ye hu se bi ni umoje mu anso akofo bi de hye na wo kofa no why your pregnancy test why your hepatitis B hu se you are safe and ready for your next journey answer wakwa nyesa da mudi nyin se be free access ho akoma foforo no because evangelist asema make wo dwe hu say perfect classic there classic because cases need also exactly that is the 100% right. I say Ujaya, okay, 3 months. Why is our testing in in fast? I saw your virus check kura. Virus area. Yarea, a woman who a bob bound. Virus. A virus. Oh, your fellow,
orthopedic virus. Okay, no emadia. And I'm only say kwa uko ibema no ne ho amwa bi ani ho because ne ho mo what in the ho japade na ekọ. Okay. Orthopedic virus. I say o checking na only say one be ma no mo jai ubi bia ni won hwe ni ho. Okay. If we spray kwa wo ho kra say o twen ma spray ni free ho. Answer na wako. Eye why? Okay. Eti eno na maka no mame. Se ukọ September ana wo de be hia kwabena October sa na wo kire. By October ni mu no. Me hia no me hia kwabena October ni mu 2 months time. Asa na nyi se ba. Na ntie kwadu a wo de bo kwabena na wo si wo di ja na ye nsanom. Ti wo ja no no a prekopena na wo di hia wo di hia late no. Ba cho de bi late. Okay, late na wo ja no de be hia kwabena. Okay. Enti amane ebo ne ba sa no de na wo ye. Oye o kan sa che me no. Ena ni stand ka che me se on be kwa akosa ma aboy no. Ena me se mate. Mini hu asem se bia obeka so bia obekwa akosa ma me nso mini hu asem. Nti sa no. Afi de me hwe ni mu sa na o mo nka hwe. Enche me. Ena kwabla ese akola no on hwe ni biem. Oh. Tina me de abeda. Abusuya yensampa we ani asem a Hega edi aba na mebo ne tofa amu ate ase a Hega se no one aba ma bi a efre ne Latina na ewo ho na one ne begyae no na ye September mu September ni mu no October pepepe no di hia kwabra na one kwabna sorry one kwabna starte eye wonu mana montuo ono ne nsusu ye mu no susu se 2 months achi ansa no be fafuro wawo ama kwabana watu ni din watu ni din aye bibi awie wo hwe ne ba ena nsadwa ase wo bi kwa ifela ne se kwabana hwe akwa na wo hwe no enye wo ba lateba no efi kwabana ja akwada ne hwe abusua no nyina obi a twene ho kwabana so ofi ha mama mi sa no se ansam obai kan the side of the story ne say kwabna na what to say no yeah na say the city wodi ne si umia bia na woni nsamafo ko street ne so na enye ize de waka no ebi nim de hin na yim na de hin nim ba de waka say me konum na me ba na me de kasaba no na me say ebi nim enu ni de enye no kre enye no kre and somebody na what twa those times oh me no mai apatesi appetition ankasa abedie okay they would the matches to more than bia maybe okay enti eno no na wonu ma na oba na odi ntokwa ne ba ahemfo na ne omokun ono de bia me ne mabusuafo no na me ne omokun na de wabusuafo ya no mu wonsadwa na se da ba me free insadwa na se ba ye ho na me ku me free a ansa na me ne omo ye den omokun enti na mu mutem mabusuafie me makasa si me fie ana ayete me fie na obusuafo no ukohu omo hin na ne omokon se na me ma me wo ho ya metimi betena ho na me ne bonkomo nti obi timi kasa e bia hwe kwamra akotwa bi na ma bi sa so waton sana ono na entokwa no ede ba okay ya basa na o feel say oh me be say nya sa feel because ni papinte wo ma omutwa bie no ase bibese mu say ya omu bu ne ha omu ana ya na ye omu hi say obi fufuro be hu say wo matwa bi ko onya ka say asem akotwa bi wo say fa so ho ne ade me pese me nya sa feel no ba o ka say makotwa bi a na say pass wo say wa koton sama o yi sika koton sama na ho na ntokwa no I started okay na fa kakran sa o dabi ene de mu da ho okay obey enkomo a wabo woni no tena di say ansa nyin say ba ana de me ko fa no free awukugwa nti awukugwa na me hu no okay me hu no me ne da wo awukugwa okay ho na hu no na faze na dabi idbe na wotwe okay no ena me ne ye den edai okay nti ye dai no ena me ko hu abusuafo no say me pese ne ba no me de ne be hwe ba bi a mete wo tu kwa abrosanse okay nti wo ba na wo fan ya e wa sante achim sa gbogbo achi ho oh okay nti
mede ne baeɛ no ɔbaa me hɔ ebedi bosome ɛna ɔsan kɔ ne maame ɔmo hɔ nti ɔkɔɛ no bronya mu hɔ no ɛna ɔsan yɛ dɛn ɛbaeɛ ti bosome no obedi wɔ hɔ no yɛhwɛ ne sɛ yo sɛ atesɛm na wogyina yɛnya nuru hɔ ba yɛnhwɛ woni ne nhyiam no mu bosome no obedi wɔ hɔ no how many times ɛna wokɔ ne ho sɛ woni ne nya ɛnam nkita ho de ɔno deɛ wɔbaeɛ no wɔbaa me hɔ no ɔno deɛ mɛfa nsɛ saa da na ɔbaeɛ no ɛna me ne nsa yɛ dɛn ɛdaeɛ okay so di bosome ne nyina wɔ hɔ wɔdi bosome wɔ hɔ okay nti me ne baeɛ no time a me fa no wɔ awukugba no me ne baeɛ no ɔno deɛ saa da no me fa no okay nti wɔbaeɛ no nso me kyerɛ no sɛ na saa time wokɔfa ɔba wode ne ba wo papa ɔmo fie ansa na ɛkyerɛ no awukugba sɛ hɔ na yɛ nana no kyefiri wobɛtee ne mpanyin sɛm kakra ɛyɛ kɔmfa no kyɛ mɛbɛtee saa wobɛtumi abɔ yi mu kakra ɔba wɔyɛ nyankama do wɔ awukugba deɛ na wonim fa no sɛ hɔ na wofiri hɔ na wokɔfa ɔba yi hɔ baabi ɛyi yɛfrɛ ne sɛ dawuro a ɛwɔ hɔ no okay ɛsɛ so nso biribi anyɛ dɛ ɛda so wɔ hɔ sese ɛwɔ hɔ sese a yɛato wow ɛna baabi nso abɛ si hɔ abɛ nso si hɔ ɔno nso wɔyɛ nyankama nso wɔ hɔ okay ɛnyɛ no ane kakra wonim na obi a wakotu ɔba wɔ kuba wonim ne nana no kye ho asɛm bi ade ayɛ nkɔ ibra wanim nti yɛnkɔ nti wɔbaeɛ no me papa mu fie ansa na mede ne baeɛ nti wɔbaeɛ mekyerɛ no sɛ me papa amu fie no yɛ abusua fie efie dada nti ka tetefoɔ no yɛ sɛ woyɛ ɛbra nyɛ dɛn ɛnkɔ efie no okay nti wɔbaeɛ no a wɔyɛ ɛbra no saa da no mɛfa no sɛ wodi 3 days ansa na wakɔ efie kɛseɛ mu okay nti ɛbaa hɔ no yɛdidi wɔ me papa mu fie a na yɛakɔda me fie hɔ baabi a wasiw dan nti ɛhɔ a wɔyɛ ɛbra no na mekyerɛ no sɛ me papa mu fie deɛ ɛbra nyɛ dɛn ɛntena hɔ nti ɔno deɛ ɛbɛyɛ 3 days ansa na wobɛtumi ayɛ dɛn akɔ nti ɔno deɛ mehu sɛ wɔyɛ ɛbra no wankɔ me papa amu fie hɔ akɔsi 3 days okay nti ɔyɛ bra wɔ w'anim wɔyɛ wɔ m'anim mekɔfa ne firi awukugba baeɛ no wɔyɛ bra wɔ m'anim sɛneɛ ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ late ba ana wode ka wasɛm bra asɛm a late no kaeɛ no late no ɔkaeɛ no sɛ wode tɔbɔ ɛnuru ansa wode di nkɔmmɔ no bra mea mɛfa bi afirim na afei mede ayɛ nyina so aka asɛm bi akyerɛ ɛti toa so onya bra firi abusuafie 3 days ansa na wɔba ansa na ɛkyerɛ no ansa na ɛyi mɛfa n sɛ wɔkɔ efie hɔ no ansa na mɛfa n sɛ bosome mmienu ɛna ɔkyerɛ me sɛ ne ho ayɛ dɛn adane okay enti wɔn ne tena abosome mmiɛnsa nsanyinsɛn ne ba yes meba hega wohyia akwabena yi kanokoro wo saa kɔ latin nkyɛn ne kɔyɛ bibi ana mebisa Debi ma ne de yate a obi tika ma me se yenye mama me ma go ahead yenye de ne beba no o se me nti ase a o ba ti ase enti me se wo hia akwabena no wo sa akọ latin nkyɛn ene ne kɔyɛ bibi ma bisa me enu me bisa me nsanka ho wo hia akwabena no ana wo ba ne ho ekɔ ma me mo ho no ebi ana latifa akwan bi so edaadaa wo because emma yenye bibia ye be yade ne be wie no na wani magu ase wa mansan enyina anim nukure bi won bia it is better you say it now na ye hunu de ye mistakenly woni kwabena wo ho no woni latisa akoda ya na eye papa twaso nti eba asa no ana ose nho ayeda adan na msuyo mate nti ono de wo che ansa na osan call ne maame ho awukugba okay ne ho da na ende obetena wo nkyɛnkyɛ odi be sɛ ono me fan sɛ acha ho na me wo ye anti utena wa kosisi okay ahwa na otena ya wo ye dan wo do wo ye sɛ ne wanim kra nso nso obi gugu so ye wa men sɛ ono de mintimi hu sɛ
wasan call ne maame ho wo ba me ho no a wasan call bi mu e bia sɛ ɔne na asan akɔhyia de ɔno deɛ mintimi yɛ dɛ mintimi hu okay yɛnkɔ to aso nti ɔhɔ na agya wɔbɛwo yɛ no ɔno de wɔnyɛ mo yɛ no ɛhɔ na me papa suma ayi me bra baako ana ɔmo de nsa ekohu ayi me ko bisa na ase wɔ awukugwa ɛwɔ ɔmo maame hɔ nti ɔno deɛ me ne na yɛ dɛ ɛte hɔ okay nti wɔwo yɛ no ɔno deɛ na ɔtɔn nneɛma nti akwadaa no duru baabi no ana ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔmo kɔtena kurom kakra na akwadaa no kɔ sukuu wɔ kurom nti mede ne bɛtena dwaso yɛfrɛ baabi nkwanta ana na oti nti wɔbɛtena hɔ no ɔno deɛ ɔba ha ɛbɛfa nneɛma me nso ɛyɛ anam nso mewɔ yɛ kurom hɔ ɛyɛ koko ho adwuma nti ɛwɔ mu anam apɛ aduane anam de ama ɔmo ɛwɔ mu nso anam akɔyɛ dɛ makɔ srɛ ɔmo nti wɔsan bɛtena saa bɛrɛ ne sɛ na wɔwɔ awie nko bɛtena dwaso nti ɛwɔ mu ana wɔbɛsrɛ no kumase ana wokɔ daabi dwaso hɔ no okay nti ɛba asa na afei eduru baabi no ɔsi sese ɔnyɛ adwuma wɔ kumanse nti dwaso no ɔnyɛ dɛ ɔntena bio ɛna gya wɔde akwadaa no ɛde kɔm a ne maame wɔ awukugwa mountains nti ɛhɔ agya afe no so yɛ na yɛkɔ awukugwa no ɛna ne maame frɛ me papa ayi me maame ne mabusuafoɔ no bi sɛ sese me na me kɔfa yaa no firi awukugwa ayɛ dɛn ɛbaayɛ nti sɛ sese ne ba na abɛtena kumanse deɛ membra bɛyɛ dɛn ɛbɛhwɛ ne ba no yɛ dɛn ɛma no nti ɛwɔ na mekyerɛ ne maame no sɛ ma saa bɛyɛ nyinaa ofiri dwaso bɛɛ kumase no saa bɛyɛ nyinaa na ne te wo ne wɔ hɔ na me ne wɔ hɔ na kumase na wobɛsra no dwaso no deɛ na me ne wɔ hɔ nti kumase deɛ na me ne na yɛ dɛn agya ano kora mpanimfoɔ yɛ antra ase anyɛ dɛn angu awareɛ no agyae no deɛ na di gyae no baeɛ ɔsɛ mu gyaeɛ no deɛ na de baeɛ agyaeɛ no deɛ me deɛ ɔno deɛ ɔbɛtena dwaso no ɛna ɔsɛ ɛte saa deɛ a wanya adwuma bi wɔ kumanse nti ɔbɛyɛ adwuma no nti ɛkyerɛ no koraa ɔfrɛ me ɛkyerɛ me sɛ wanya adwuma bi de ama me wɔ ha nti membra bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ ɛna me sɛ me nso meyɛ koko adwuma na sɛ ɔbaa wɔdɔ ne kunu wɔntimi ma mfa no agyapadeɛ ntena baabi bɛnsuo tɔ a wɔbɛyɛ dɛ meyɛ koko adwuma nti memba nti wo ma ɔno na mekyerɛ sɛ memba na mekɔ ware wɔ no wanka sɛ wobɛtena kumanse wɔsɛ yɛbɛtena yɛhɔ na yɛde ayɛ dɛn yɛde ayɛ adwuma nti me deɛ meyɛ dɛn memba na me ne wobɛtena na sɛ bi a seesei wokɔnya sika kyɛn pa a ɔkyena nkɔ woapam me ɛmɛma adwene ne wadadadeɛ no nɛ wayi fela no nyinaa nti ɛmɛma pii na wɔ saa adɛn nti a mahu bi saa mahu bi sɛ ɔbaa no ɔne bɛrima no ɔbaa no bɛkorɔkorɔ no na ɔmokɔtena baabi na sɛ biribi ɔbaa no nya kakra a mempɛ obiom ɔkyerɛ nko na ɔayɛ dɛ wapam nti ɛno no nti ne wama kumase nso na me nso mede fa apran sɛ ɔno deɛ mentimi yɛ dɛn ɛbɛtra hɔ meba wadwen yɛ sharp evangelist wona woyɛ bɛrima adɛn nti dɛ bɛrima dodoɔ no wɔ saa adwen no sɛ ɔbɛnya sika a ɔbɛgyaa me na yɛma deɛ tie nie bɛrima biara ne ne yere te a ɔstadi no okay bɛrima biara ne ne yere te a ɔni ne yere no nti ohun ne sɛ ɔbaa sɛdeɛ osi kyɛ ne nadeyɛ no osi baabi a ɔbɛtwe no ho nti ɛtɔda bi a wadwuma a woyɛ kɔ ɔma wo kwan ma wonyɛ asɛ wɔtwintwa wɔne nyɛ mmarima na ɛte saa na mmom ɔhwɛ wo a ohu saa senalo no wɔ na what if say bi a ɔbaa no so no ti wɔn sɛ wo mafia na nti watadin sɛ allowance bi a ba bɛda ho bi a woti dɔn wɔn ɛkorɔ no mmarima yɛ wadwene bi sɛ ɔbaa ɔma ne kɔ soro gyawa ɔmfa wo nya hwɛ obɛtumi agya ba asɛm ɛno na wayi no wei na mepɛti nti yɛwɔ saa adwene no ɛntia ne nyina no sɛ nyankopɔn de mmaa hyɛ mmarima nsa yɛne ɛsɛ sɛ da bi yɛkɔ soro saa nti ɛsɛ ɔbaa wonya sika sɛ nka woba fam nanso ɛnɛ mmaa no nya sika a ɔpagya no yɛho bi da nti bɛrima bia mpɛ sɛ sɛ bi mprɛ aduasa na yere bɛsa no ho wɔkɛsɛ yam big mama wobɔ adeɛ no bi
Onka ho. Onka ho me pacho. Studio manager say, "Mama Marcus, how you late?" Because no problem. O say ma. E be papa me ma example bi. Ma me bi ni kunu wa. Papa na ma fia ma me no a. Me ba o dey train ma ne mfa me bo na wo dey bo wi am ba. Ah, ma o say ma. We first understand. Be you want tell. Eti transit. Eti. Sorry. Patron fanche me. Enti no. Wonya asa adwene ni wo utire mo be no ada ne ma bi adi fi se wokofa no fe ukugwa na ade ba wo nchen wo pene so ekom ne ho ne wo tenae adan ti na wonya asa adwene se mini kokuma se na onya ska obegya me dia me the fa plan say fine wo say yen kwatena ai wo kwatena dwaso wo kwatena dwaso no afa wadwene asesa se wo kokuma se ona me say me man fa wo say betena kuma se adan ti a sɛ me ye ko adwuma ɛna me be hu no me sɛ me pɛ sɛ me pɛ oba me ne be yɛ den e be yɛ ko adwuma no na sese wo asɔre sɛ wo bɛtena kuma nse na sese nso me nso mete ɛyi yɛ hɔ na ko adwuma no nso wo ni ho me yɛ sika no nso minya ɛpaafo be yɛ den e be gye ina sanka wo yiri wo kuro kɛsie mu a weekends na nko ba akura obɛyɛ onu ane ne wade ama wo na kaja o se kua adwuma ne de won apafo ho no wonum ye ba ye yan so se enye ni nyina na se me de ye den me de ma apafo okay ti ko no da so wa makuma se no wa kura na se anko be den abusu me pese ye te ade we ya se ene na ma trimu ye wo mo fan na me ma so trimu ye wo mo fan fi se ekosu se ya NAP mama bebre ho wa ye kate won ye so nya bibia kire se wo suro se gay onya skato ka pe mewu onya adwuma we ye pe mewu me mpere na ebosa be yada e say dubu fun ale anti cheche mo wa kwa na se nko be de se oho tama oho ho me bo store ma no digwan so oho okay ana wase nkwada no on pese obeko school oho na won ko school kakra o dwan so nti ehon so yakwaje store ehon so oton niama wa dwan sase o san betre kumanse ano de beto mre nso oduru kumanse abaka se yensan ko sahwi na yeko asa brabo de sa menim nti ye bekwa na anko yeyi ya ye beba nso na magya pade na amaye wo mechi no na sai meba na prema 17 na won pese obetre kra na because me here wig no ne se de wasi wo lipstick ne kra na e me fe no de nti na won pese obetre kra na se amba ato enye bibia busa no ono an na busa afo be ka no kola me ne ne ko afo odo na me do me ne ne ti koko yesisa e bibia ni su ba na enye ese ntwa biere de ma obenum nsa ma ka de meka bia nsa ne ntokwa ni nu abore ja so na mbete na aye no no kura me ko no ma na me ye adwuma na me to me ye bojwa oho entino na wasi edan baako mienu ena yekosi bi enu nso ye 4 bedroom okay enti mene na ekonwura mu ho ekosoa enua ye twa aye no na mene ni mienu na ekosoa mo mienu ho na ja na yonko mia wo na uja be me ba chane ujidi ba chane eja wo na ja na no ne ja ono na wo se won tabi me hu bibi won sa so am ha de ade wa why ana papa won so why david upe obey bi se de me pen bi wa wale nti me pen bi wa nya ware ne de anka obesane na tena ono de sakofa enji na wale ne de se me da bi wo kan kasa bi wo ho mami nti wo se say me se won wale de a sakofa de enji God have mercy upon us. Chese hu no mi nto wo so kaka oh david umo shake kwa sister wo so hu no bi anto wo so my wife fine okay what say where Zara na there design ben ni na top nation un say o mature e bi won ne bo ha no designer wear ne show no ana wa mi sa VL okay and no here for design and you British for atade okay unim din no boy
Okay, enti the intima me bisa ne say nyina so ben na be me apart from nsa na wonom no se na de wo kan ya na wo kan de na se wo free kroni mu ho badwa so no na wo trim se wo badwa be man man pa cho eno de na maka chene dada because de ye ne say on say me say na ye si dan bi ye ko twa enua e wo onana asase e ho no onana na wa asase kese e wo ho enti ye be ye dan no ni sister ba ko enya ntokwa ma si we film ehwa ntokwa no to aso sa 3 days ehwa na ma si wula dem ko fashion up and obebo ne ba ni dua so say ono papa sa asimu na ne ba ni edidi na ode ma ne ho so nti dua na ye twa no se ye ko wula mu ho se ye ko fa dua na embu ne ba ne kom nti ehwa na ma me so me hu sai me mpese misa me den me kuna ntimeko ene ma wo de fa ho adwene because na maka sa de na eto oyesa no one ne ma me ntimeko ma on ka no kole otimi yi unsa na wa bo ma me aso me meboa ye fe mpani fa fule je ne nsa nyina ma me afilim ko be ka no kola anko o jina nyanko po ani ma wo ade o kan no aye na adwene se ekura ho no won tra ho na sa de na o ye ne o so no won tra na wo timi bo ma me asum obo na ma me asum e ma mo flem pani fo tena ase e kan asem e na o ma me nso san ko fa nsa e be bo ne ba ne dua wo ta ma ye kan obo an ko enye ode aso obo ye so ndua nso mi ni mienu penso na ye ko wula mu ho e ko fa o nto ye sa na me se de ma me ye de ene wa ba na so no obi ku anya ono na eku ni nua na eku untimi mpata na utimi ko fansa odem ebe hwe egu snap etu su hwe ebo akola ni dua se ye ko wula mu ho kofa enti no kure dua no anko biem na wa bo ne badua emfa wo ne na wade so wu a e fa me hu okay well enyina so de ja no de emunye du mame de se nanka wo so bedo no ene na tena abobra ni ase koye ni yi wo ti ase minimum bi a wako prisons na wakwa ya appeal amobi afa be ma fi ode na ba fi abeye ni yi ne te kama ma kasa to kwa ni abure de bia ni abure okay nti be ma de woni ne hu do bia wo mu biem woni ne hu do bia wo mu biem okay kwabra yamra baby awadru no wo se bra wo kan se wo kokuma se na wo hu se wa fa ne ho adwen nti wo mma kuma so be wo kokko ho na wo dru ye to aso fi obra na yamra asem no ankasa so nti ho no na me hu se wa fa ne plan se won tra ye ho no na me se no de wo nti me mboa me nti obekwa won ye den won ko nti kwa ya trans an ye den se bia empenifo trans se bia we obi ye bisa se obi bi ni wo ho ena oba no so obi bi ni wo ho nti aya sa no ofa pra ni ame wo ho ni ama mini ame wo ho no kwa osesa ni nyina osesa wo da me nyina de ko osesa ni nyina ai haga ma koko striba osesa ni nyina pictures kwa osesa se wo de be kai wo osesa pictures asama o ka se misisa ni niema ye afu nti afu ne baaye no ena ye kan se ye ko cha abode no ena aka che me se me mfa we ena men dis kan menu ena me de ko to silver coco silver ena me de ko to bi o ma mi ska me ndi nti de a me hu se bi ade we na me pa na me da eden na me de ato nti we won chance na ofai me ma fa ni bi bia o fa de bi me sisters for no am wa ha kra o fa wo de bi mu ofa na didi mo meba that the sign ofa ni nyina na ayi chicken cupboard ya abo osesa ni nyina ase nke no de ma ho ne ma na ma me ko enya se bia wa to wa de agu na me ko sisa wa ye den ben dada me se ya oboa enya se bia oboa enya se bia wa to agu ho na me ko na ma ko sisa o fa so wo ko no de the pictures ne we pacho pictures na ye we me ba we na oni no HI asai kula any asai o pictures do do send of father ko pictures no kra me fan say be 5 and 6
and on fire. Or fire. It's over and way in near my condition away. Or say, oh, buy a boom away in near man, away in an hour. Satan, no, nature say. Now I say, or per se, Aquadanum co school, Jasso. Into Jasso, the anime pronounced say, co school. Only the win the same minimum say, yeah, a quadra, woman, Namanso, Marco. Into a one night Onuna eya obefe niama ha. Onuna na address saya wo se afi obetra man se ato petro. Inti e kire na mete se petro na afi wajai. Onuna o kire mi se wanya adwuma ma me. Ena mi bisa nsa adwuma no bosome ya ha na o se bosome ye 4 million. Ena me se nkwada no so wo awukugwa. Me benya ha. Edi asane omo na yenso ye di ahe. Onunti na me se me nso me ye da me ko me ye me kokko hu adwuma. Okay. Enti yemra adekura ede ya abedru sesei no. Why na bebo wa mane yesa akodai wonye oba. Eye den. Na me brothers. Amo ye 4. Brothers 4. Ba ko ye semre ma ye ho na abo. Na ma konta ba ko ono otonsa wo ye ho sad. Inti na boys 2 bi nso free odumanse probi ye friend odumanse e ben ye ho a inti boy no nso free jo no ninua ye friend no penny ono wa di penny. Okay. Inti ye ho a naja ye boys say ye boy ye ho nkomo. Yeah. Inti ye na mo won sadwa na say that ono kra de na ye tema konta no ne fie. Okay. Ne fie ye bia ba mu. Inti ye ho a na boy no nkomo no ka so free okọ na ya hega bana wo se ya oba no enye oba na me bra do ne ba na na etu nkosua no ansa na makoye de makobuto so na etu nkosua no o se on na etu nkosua no. Okay. Na me nso makoye de makobuto so na gbo ase na wo gu so nti e ho na ona abo no ye ho na abo no e kira nse jai dia ka no ba ye de oboboko na ogoso den eka nti e ho na mebufu ye ena me sore na wo mu kwa se wo twa bia bufu da nti e beba ntem nti ehwa na ja sa da nkwa de na me no nsa nti sa ehwa na me bufu ya na me kọ efie kese mo na me kọ to ni sister ama fa bia no nti ehwa na me kira nsa fa se asam na ntafo no penny no wa kira me se ya ba na me se me no na wo no enye me ba na ne brado na agba se na makwa den me so makogu so nti ehwa na me sister say kwamra asem we omwa na ne bra dwo no kra waka ma me bi wo ye kuro bi ye fra akokọ be no nti me sister na ase no nti na okoma ya akọ nti wokọ ye no adwo no dia ya asa ono ne tran ono ane latin wana no okay nti ehwa na aja kwama na o kira sa ho fra okọ na ya no me na me ye da me hye nyense no na wunu ano say ne ba ne akwada no hega ehwa na meba ba bia wadru ma me nsan hega nukura bia wasemi muka mampa cho me de minim ne se me free ne ho Debbie tie ansana unse ye de bia kan ye se bia eden a nukura ba ko bi e wo ba bi ene ye se Ohemaa ye se ne ye se Ohemaa ye se either say adekodia pote no omo hu na nso omo ni ma dekoro nti ye de adwene na ekeka bi ka ho wotima se enti ye se bia nukura wom asem no wono ne sister ate ana wasa akọ akụkọ benu masa akote dia o ma mi hu ma ba cho mini enti mi ma se be ma yi kan e bia nukwa bi anim e won bia be ma woni na jai na e bia na kwan mu ba bi bia mu kohia ba bi ma na bi ko so a ko ni nchen bi enti wa ma latina mane se woni na fanyin se da bi to aso e enti ni jai na menyim ena me san free ni nchen so man san ko ni nchen so bi ena me denyim ye nitio enti ehwa na me sister no kan ya no ena me kọbọ menua ba ai me ma me ba ko ninua ama na se asam na ntafo no ayeden aka nti ehwa na me sister no kire me se te sa obefre ya se asam na boys no mo yeden omo keka okay nti o sister na dey say o de ama afabia
stylish shama me resi e betire nya ofa bia wa homa no so a na me misa no se de wono na kote na asem ti me misa no na eba ne se ya ne nkoda nketo na omo wo asem ni mu no wo mo na akoda inu anse what oni me ekoso bia enso be ma ne oba ekono ho ya ye hunu ne papa metie nti eba sa no ana ye frɛ ya no ana me kyerɛ ya sɛ asem o mo keka no ono de sese akwada no me ye dan me nhwa no biem na se wo akura no nkomobo na hyase no wo se obenya abra wo anim enti se what atesem bi akwada yi se wanhwe ne bi akura no na ebre kwa what if say be ye die ne ne ye oba na se sabre na wanhwe ne nyina no antwa you se de amo keka no de amo keka no amo se amo na mo akura na amo ka sa akwada na ye mba me ba twen mama ne ofabia enkasa hello hello yeah auntie ofabia me ma wa ha o yeah no ma apom to say ya me adumu jo ba cho woni mi ya hega ai woni ne so ampa ode woni ne kwa ben so me kuma o jo na kwabena jeche nso ya odai ni mi abema enkomo bi a wo mu mienu ene edi ne fie ha no wonu akwabena jeche waba udin wasem ne mu se wokọ akụkọ bennom ananka wokọ chia waye bi ase na wokọ ti asem bi me pese mete ne wa wanu me ye di asem a aya mpase me kwa akụkọ bennom ko tia waye bi ase sada ne ye kwasida nti me kwa no na ye didi ye ho nkoma na bo ebi ye friend jo mbo ne sada no na mi ni mo nti sa no ye didi nkoma na o ka se ye di yentimi wale ana me se awale force ana o tu ona be ma no bu kwa se an ye ko na wo ko ana o ta ka che me se she wuni a be ma kwa mra donko owo ho no ne yire na okọ wa ne no abofra na o ne ge no wo no ne ye ne ba ena ndi sa ne se adenti na ye ne ba ana o se abofra no ge no no na o she ne nyam na sa ta me no ne te wo ye kulum nti sa no na ja o kra ne o ka kire ne se o nyam nti o ka se o nyam no na o se te sa de a o ko akra ba nti o ba ye no na ne bra ba ko o de pretado wa be bisa ge na asiama mimi abema no o fa bia me ba asama ma me ka wote mete pa ma me penchire mu wo de say boy na ka na so wote awadwini ni ha o mama aju ha pa say abrochire pa on ka lie detecting machine ye ya bold de kama hu ba bia awadwini wo ma aju ha enti me si asam na me kan ya no mama ni wante o mete ya pa o so say o say okochia we yi ase ana o shia jo no ni jo ye hwan ya jo ye kwajo latin de menene eja ye na na so ko shia no o shia na ka omu didi nkoma na ka che ni se omu ntimi wale na o se awale enye force de na ebu kwase a ubeja na wako na o se an ne bla ne ba na kurampa one abaya no wo ye no kranya ne ba no no na tu ni kosua na ne bla begu so no ono ne memenyim na so okonkan aba oba ye na obi aba bebu samase dia ama kwabena sa no kan na me bi sa o say de o kan ye no wo se ne say ma minim ho hwe anti kwajo latino de no pa free wo nti a wo hye da agu ani mu asesa wo susu se de mami on fe be ya madam enti waka sa asem ne kire wo ode na wo so ka kire no o ka sa asem no we hu mami nsi yo o ka se mi nyira aso nti na mi gira aso no to aso o ka sa asem no de kire me no na me ka kire ni se na wo ne obati no wa se ne nyam na be ma fofura be fa de na se wo ye wo ho o ti se kro ni de okronfo de oni ba ana mi si na woni mi se oni ba ana se ya wa sha bofra na ma se abufra na do du se no ansa na ba be ka se nya ne ba na bofra no so on sa no se ni nia no ana ka se se onu no tu nkosua no na mi nia no ko butu so nti abufra na twa mi nia ni tonu
na me so boa abofra ne de me bra ba o se o enya me bra ba na me ti yo na ni nia nipa o ho pa ndi o ho na me ka se yo kenya ne ba ne de anfa me ho ta me na mo kwa kwa wale no na me yi ha me wale wa sin do sin ni de ni mo ho hwe ele ja me ye de mi ba fie titi ba ye tu mi wo fie nyumira me hwe ya me ni be ma ne ba o kasa me se adua me hwe ni bio pasia sama akwa ipeni kumo se peni aka chere mi se abofra na ye me ba na ye me bla ne ba jo ne ba na mi se kwa mna peni ne be ka sa asem ne chere wo no ene e bia o ma dwen hu na ta ne bra no ko sa asem no wa ka chere me na me de man fa nya asem we ka hu amieni nti na chere se abofra no ye ne ba mpa nti na o ma sheda ye sa no o mu ka se abofra no du ba bia na fe de o mo de mra ba ba wi se abofra na enye mi miare ba kwa na no kwati ehunti no kwati na enwo na mi si hwe yo u benya asam ya shene bro na mi so ene no kra wa ka bi a kire mi na mi fa fon frɛ ma kuma ni se sa asam yi na aba nti mi miare so on hwa abofra ni biem na se enye ne ba on de on fa no no hwa na de. Okay, enti na kire se asam no wo kote na wo nua ba ma nso atinti aye bienu nya sa se me de boy na oni ya ne tena aye no ono na o ka kire me bo no ono na o ka kire o so oni ya na tena apen se bibi sawo jo no mimini no akoda yi wo fansa wo nua ba ma ba no enti wo ba no wo hwa akoda no ne wo nua ba ma kwabena na wo hwa jo no a wo se hwan me de abofra ne de se me de me simi nia no o se no se no ne kan no na me ka ten se abofra no enye ne ba na ye ni nia ne ba na o se hwe eyo no ane ba na no na o tu ko sia na ni nia no gupo so Nhyira wona wo ye panyina na wo sa na ye panyina okay ma me wona wo nua ketua die die na wo susu se ye nye mfa moa okay me se wo nua ketua yi asama wo kan die na wo susu se ye nye na ye mfa moa me de me susu ni se me de anka me ni se abofra no eye ne ba na ni omo ye wa ha ate na mobi atinti eye no mugu ase ibi ni se die na na be ba ya no bi ehu se abofra no eye ne ba mpa okay mama o se ya nya de samu ba she mojanu abi ubo obrafo di bi wa mmode a menti bi nko mani ne amaka no de fo no ya bi me fa ono anye yi ba che wo se ya nya de GM ya de ala nti wo de o sister ne kan ya de ade a dinere dinere ya kasa kese kaka na me nti o se be dinere Nhyira FM Nhyira FM ni bibia na na esa o te do ka me man tu o so be DLA na bi wan kan sa me se dinere Nhyira FM na wo no ususu se akodai hwe akodai na hwew akore wo sew se ma se ayia se etimi hia obi na ono ne se enti wunyi hu ni o yese wo mo de nam krom se wo be ma wu eno kre asa amo na amaka o ne be ma wu pacho mene ne tini de na nya wu ye no emu odin wo bo payiro pacho mene ne tini de oh asema me bisa wo no ye wo bi ho no ma bi a enwu ye enso e bi a hwe ye ni ya asem ya betena ha na ya di nsam no a o me fi sam ma me ko pension betena ha de ma hu no bi a wo de katashi enra die ya ene bi paye ete fast okay oti ha da no dindindin oni haruna no chese nyasem ketwa enso no a ebaaye no na ade ne etwa butu asi ni trase eba sa gisi sanfre ne enununu wa nsana ye hunu se akoda ne ye ho aba ekoba sa emankoda no bre ye nyankwa akiri yidie
enkade wo mu bia hega kade wo bia kakao mamba cho de minima na maka se kwe die ne no ba na enye kwabena ba me de obey scapegoat a kire manyina de minima me fans well da eno die me pm Mr. Fifio kan obi aka de ka wo hu ntike be medi me ni udi be bom pepa wa ha pa anya semketo eti bibi wo ho a kana ye hu de ye beye ebi atie ebi amfomso bi baaye ebi amama me ni ayi wo ho no me ni kwabena kora wo ho no mo no na o atete ni ade ntimre bi me kokohia ebi a friends late wo ba bi na emfomso baaye mama bibi sei ne siye timi nkyere se bia na ye ono a na enye ono a ni ye hunu eno de ne ba sa na setifa so a wo so na o kase minimre na wo yire ne tan ni ye koye na ba one wo dia wa wotia sisi a woni begu ase ko be ma ne kwa woni woni ti na me say wo pa nka mo bi ante me nko a me ni de wo hu mu no ka kire me ma cho de minima na maka eno ne de hin eni se menene e kan say mene kwabena chia man ko ba bia biem na ima ebra na ninu ya ne kasa no se betimi aka asemi yo kasa ninu ya ba ne kasa no o se ye ma mi we ma me na o te akonwa mu no awa wo ba na hu aba asem no odi nyinsen no ko she ayi se mo frɛ ne se ba jo no ama jo no ka so konkra ba na ima am se wote nti yemi sa no se ho nso no oyi ano se odi nyinsen no ko she jo ma jo ka se o konkra ya ba na dan pa cho de bi John abla me ne tete mu no me hu ni bia mo stylish na John wan kasa no number na de na mintie bibi free John wa ho because me say number no wa ha see na me je ne number woni nua no me friend ka say me ko ni mo hwe on kan hwe jo no ne kansa pacha enti ye DNA no na eba na akodai onye kwabena ba yenye odan madam de be me bia da bi me pesa me pesa bitifi wa no yenye odan me ye ko bisa wukuno no nso enti se ye DNA no na eba hega na nye kwabena ba yenye odan me pesa bitifi wa ho yenye odan hega eya se nyina ehwe ye ne o se ye gidi ye ne ba me pesa odi akokodo kasa o se de o si hwi ni ho no se ko ye di ye ne no na sa akoda no enye kwabena de che ba yenye odan Nhyira FM. Don't you mean cancer? Cranny, I bind you. As I see you, Papa. So, cancer, dear, meaning there's something, oh. Mammy, no, say. Ujidi. Nhyira FM. Say, ye dear, no, na quadano, or your bar. Ye know, day. And yet, sir, Moka, and I say, a quadano. And I'm a bar. Na, Nhyira FM. Enti mfidudu a wan fa nhwe akodai a wodi agya ne hwe science asem no sai sika no bebo hu e de amano sai ye hwe na akoda ne ye oba wo bebo sai sika no ho de amano sai dia man ye den man hwe no ai so agya ne hwe so no dia sai boss na ye e na me se me hwe ne bi nti sai boss na ya hwe am na amuntu ye coffee latte o sai kwadwo latte se woni mpefe se ade a wo ye ne se de wusi kika nsem no se nti sa na se akokwa benu mo se he ya na wo hye na wo ye sa so ma ye bebo ka ye die ne no a ma wani na ho na ye ye wie na se akoda no eye kwabena eba emra ne wo beka enti ukwa boys na wo no mu twa bie no fa message ne mo mfa ma kofi kwadwo late no why na yenhwe efise Nhyira FM. Bisa no na be ma da o ma ya de woni nam promo so be ma nya adwuma kwa woda wase o patata daddy oni ba nti uba ni
ono oba atenada odi nyinsen hye woda ano ba ko de me ne traye no e kire na mete ya no akoyi just onye mo ya na akoyi o ka kire o se onyim ampa ano kwa me ko bo ho ka oyiye no na ewu ba na ye de no ko dwa so na me ko bo ho o so yan hwie mu ye because o mu meki allegedly a case ti ana no o meki de allegedly case okay so say ne be ma nya adwuma te ho so say free ho ba ne ye hu say e betimi abasa so o ba ya won ne tie wo se ne eja dem o bi o eja wo mu so ho din nim okay na wo hwe ana ho din wo oh ma am de ho din sa say mete ho no kra me wo ge bi a wo Robi Banso. Okay. Ono ofri krom ye friend Julie. Okay. Julie dey utimi. Oh, opanyi. Okay. Julie dey utimi pem no kama. Oh, man, come. Fine. Big mama ka say na e na baby adun dey sa e racket for no so wi. Say Abrante one no I say so the enemy say what guys one and now ne ex buy or sharing no onye bibi no kreni me dey say DNA ni ba akola mu de si e hwe akola ni mu de a kwabena yeah enti na kwabena ka sese ye DNA ni ne sanye ne ba oba na gu ni mase saa na se ye ne se ye oba wo so agu oba ni mase enti de oba ase e na ye ne ba enye de ogu so enti se wo na wo gba ase na se obi gbegu so kwa ye oba. What is the message? Mama, I burn the castle on the boss. When is on the boss? Until the DNA in the proof. Okay. Say, by colleague, the source into it. But Cosisi obey DNA. Cosisi a nay, Cosisi a baby became a quade, yes, or wouldn't did see come on. Why? Sheno, what it? Sheno. I was sorry by saying in our maniska. Oh. Last time we stand there. Ega, but you may say no man is got. I shall say December, November, and fancy I finish Busum way or sending this car. On sending this car. I finish on the beside. Oh, Mr. Last month, 1.5. And I'm Mrs. Tama, one in the casa, and I'm not saying so, sending 1 million. But dear anybody, a bayan she say. Ewo akwada na ho why na bosumi bia de obetimi no why e ma hwede nhira wo enti entum wate okay enti doctors na ebeba ene no ma be fa sample no na agro ne form na ya hwe why ma be akwanya ko o te say ene kwa me ye ko be ma no say Richard what sound by Richard no o say transi a wo de jo ho char no and na char no ne number no mebubo sesi a na obi afre no bi why mebubo number ni sesi ene Mr. Stylish kwaka bibia binti mebubo number no sesi na anza na mama ma unsuo no manza na wo de maka kire wo se traffic mu na wodie unsuofo no mu gina wo nchen no bisa wo mu sesi a se zap enye zap a mento zap time ensuo we ohwem kura hu wani mom kroji ye no a very hygienic place a eniani no bi esefata ye dia hwemu ma unom a ema wo stay hydrated what you say ema pure hydration a chese wo nsuo nwe ahode ade ma wo nso wo ye adwuma wo ntebre zap me say zap ema no amu yi nsuo pon ni nyina say wan hwe eson no obi bisa na zap ni mu aye oka enti fa bi ebo no nso efo zap ni kama mesrew jibi na fa gu fridge ni mu jibi gu ho say ho na enu ana say ye de ye eni aye fro package ni ye very nice to anu nso efe portable ekitawa kama enu ana ye de ye ahodo nyina enu ti jibi entem na fa serve wa hoho na wonso fa bigu tutu onemu distributors no ba bia wo kwa obenya bie no then mesh we juso he ya wuduru honom a eta wo se twopo obenya bi wo honom ANS o Watonso High School Junction he honso obenya bi Evelos Mother wo kronom
kronom wa wo de oduru ho no mu a wo so hwe Evelos mother wa fa ne bebre wo te kronom fo ne nyina munyi bi e wo ho Evans 1 e wo KO na fe aboabo nso wo benya bi obo ho no mu a de ekeke nyina wo pese wo ba so ye wa nkasa no beto no wo yensem no de ko o hwe ya kira kwanya ye wa hojo da ba ye ne Hilltop school no e na edi hwe ne mu ye number no eni 0534 291 828 0534 291 828 a zap drinking water enonti a zap time bomodia na pebi na bubo fagu bo na emwa wo maka kire o se painkillers ni ye janum se say new remedy ya abaya wo bia edi 2 ya wase enie eya humka heat patch na Vivian me se be di bebre o ma tinkra ni nyina kama pa we no plaster ene ye di nnuro no agu ba bi faako ene akatale tu di anu se ba bia ya wo ne wo no o waye a bia brown ne wo no fatare ba bia ya wo ya no yesra so wo akokodo na we wotiade bi na obetimi di atare oti so a ha dwen se ha nko ade a wobetimi aye na emom na nka etufu se ye tidie ye mfa ntare so ba bia ukotodwe usisi wachiri bremu ene aunka heat patch udu nkaya origin chemist ubenya bi art farmer ubenya bi DM sphere ubenya bi kuma sedani farmer ubenya bi alpha deal panacea pharmacy ubenya bi oho ubomodenya na drew tamalia knock chemist ubenya bi malarigo pharmacy takrade nso ebuakwa pharmacy ubenya bi yepe distributors a wonu beji bi say enwa ye den pa enu nti ya the numbers ni tudwa na freye o pharmacy ana opesa wo be fa no dodo na akoton afreye se a 0599 8022297 obetimi nso afreye 0248 fachame 509003 obetimi nso afreye 0536 645 334 aunque heat patch was feel heat no fi se eno ne bebo na etu ya wonu ase e de free ho skins na a2 nsansa nyina se ma ema ne mema nyina rede ni da ho eni a lotion de bia me peja me de kirew enuane nu ahodo a ye de agumu no ethanol chese acetic acid me bobo ma no be fum razor bombs, acne, pimples, and sansan nyina ebetu ase e de amount ebetu ase na dark spots and so ase de free ho ya to peti pharmacies akese na nketo nyina mu ba bia wo de owura house per skins wonum be yi na fe ye de amount ye number edidi juma se wonti bibia se a ana wo pedodo atu obetimi afre ne 0241 820 270 obetimi so afre 0504 485 984 na wonso waje de kama pa tank ya de besi fie ma fie be ye kama na eja wo de serve as reservoir wo de wonsuo begumu no mesrew mesi site ho emen superful mmiri wani so yakwa ankora 20 yakwa 55 o pese wutade ni nyina atotwa je syntax tanks kese pa no gibisi ho eno ane se watwe nsuo na egum na eja wo de ye wadwuma emen nsuo honya wo din bebre gibisi fie na emmoa wo ye de no na achechede da so no eye kama eye durable eye strong eye tough ya ye mene Ghana weather no ena ehia enti awiam nsuo mu apetampe wotim de wotim ya to apete ya Ghana ha ye wo agents ahodo a hanan na wo no moton e de emayen online shop no so ye adwuma eye syntexgh.com e hoko wa ubehu ye ewo ho ye number no ni frɛ yen sisi a na ye bo no nya na baby a age hanko a 0244 335 168 0244 335 168 na eja wonso waje wodie e de asifie market surgical se wo ba mama na emma edru si ekwa fichira ahunidie enti na wakofa eye pretty lady eye sanitary pad wo de aba Bidu ha bia na me pese oba bia gene nani wo de ma memfa we ni nka homa wo gi sanitary pad na wo gi panty liner we wonya ne ba bia hye maduasa wonya gi ba ko a emfa na me de mo fa nchem na ne de kamawu wonya gi ba ko a wo de betwa bosome ni nyina asi na we nsuso no atabai no tere ewo mother what herb bia ni nkyere mu nkwa akire but ebowa emma wo ye infection free ebebo ho ban for infections ni na ho say uto aya ye ni say ne scent ne nko akra no emma wo say very hygienic enie pretty lady sanitary pad and afa eye ne panty liner ya de eye market outdoor diaper so aba ya ewodwa so akese ne nketo ampa chew we echi nsuo pa ehye makomako du
strips ni mo de nti wo de bo mama ana papa ententem ya wo gloves no makoma kunsia ne hye mu wei na kese ne nketwa e wodwa so ti no anso bebisa ekira akwan sanso ene e wo market outdoor pants no so ni wei so na kese ne nketwa e wo edwa so eye kama nti mesra opebi wo nkra for when iche mo kan shi drag lane kuma say obeba mekom traffic light your number edidi juma no phrase CI 0242 770 304 0242 770 304 betimi so for 0553 291 your market cotton wool market baby diapers market baby pull-ups and also into the open of frey na eja yaje edi ama mame Nhyira FM bibia ya kama bema no menim die na me pesa me bobo ne number ne to mfram wanye yo say Kwame Reku what they say char abra mo ba ha edikan no na oka ho wa mabi okay hwe mfoni so na me hade we ye hwan net we okay Kwame ne na wo mi ene wo ena mo ho okay aha sei no asem no mo kasi sei so mo ye di eni test anya Kwame na oba na asem a wo kan wo gini di fisa minim yenti aboy o yes how and today might be the first time I may yes I we say because I die your friend would you to musa ade chi ya wo beba mama mo firi na ba mo ba ka sky say na ontimi nia wudi sam say anyi kontrofia chia ne nam krom ha say dia che fram so ya se wo ma ye say ya da gie pa tu card ba ho nie tu card bedru say fu bedru ja che fram so wono a Richard o se char abeyo o se sini stylish fa boy ne to ahoma ne so mame ade mfreni masam so krado no ade be no ah upa ade afo nti na wonim se wo ba akoda ya no wontimi nka ana wayere no ana woni wa hye ne yin se etufi so afa ho adi na aha no ye wa ha se ai se mini court yesi asama nsa na agensemu eti ne ya ha ye nhedam fa nipa e ma posifo no fi se ye ye ne ha na anye ya ene ye dan e de ma friends aposifo nsem no bi ho no ma edika anu tom ne ye kaka eti mi koto din e ma sudue ba ye fra wa wuti ba bi keka wa dwen se meba na meba chena na who are you ye wan obana so na wo se boy no de say Oba no dey say what the Naomi ujidi say boy ya ubo ni din woni wo die ujidi na dey say hunu kra no evangelist it's just getting out of hand Unim deliverance. Baby, one assembly my ben so no so jeto ne ho so anti na no assemble to ye ni ma be ma ya wo free a friend say na him akura me ref stylish o free koi so be bo na ma ne de wa ha ya friend na him na say me dam wase se mudi ni di ama me na me ma ba ya no ankasa ba no abebo na asem no kwa adu na nye se me dia post for tata be ma no na se bibia etisa dem wa fini ametena asem no so no abema no won fa one city mpom ma mesreye eno na jabre ebo ni ho ena ja woje pene ye de letter se ma ye nyina ne ye Ghana ye o Ghana na ye wom no apart from so obenya asem ye do begina court adaka ma obekwa akodam no ye so ye boa ye papa no ma judge fo ne a lawyer fo binom ema wono mbre so ate fisensem no bi wono ma ye de anu tum ka ne ha eyeye metuo kotwere de etwere ni ebe fra wo na wo te ba bi toto ayampia na meba na mema na assembly man no ne meba na kwa no wo se ne mpabo ate wo kobo mu aba ensemu ba no naima yes achichidie wa wo pe wa achichidie moja dodo a ane di nsuo afram
na ima nya pram so jache pram so oh hine ya madam yensi ne koso okay sa pram so krom wo note ana ye kan boko ana o pes wo yirim yensi ne koso na ima yeni nkomo achi na fe jache pram so ahene mfre na hefie ene de ye kwani ye kofa no de a ye de apostifo kan ho mo be che no na nkasa no na ima ye wade bi wori abrabo mu a ye fe ni deliverance deliverance na bi ya come out ebi so ye bro obi wa mo na ne honhom na entu o de on tra ho ana bi wo nso a patapa pieto ye de abamra ana ewro na ima wa repu gan no ana so we de repu enti eye straight na maka no eye straight repu no eno ne say ma because obey nya dia wo betimi ase ne pen na kasa se me do wo ma obetimi dabi o de tofe ani biscuit what da no ana sankrofo wenum so wo mo ya ba enti ade a wa ya bra na yenye die na ehunu se Frankis brakra no so na me sana sem eda na Rachel no wo bedan dia asem no ka kire wo o se men kan kire bia ono da wo fa hen pa che wo o de ko ni dem no de wo ko fie o na ni pa ni fie ho no obi an so amisa wo hwe ono da ampredo do say enti baako pena na di nyinsa ne baaye ono adase empredo do ye enti ama me bisa me pese me hwese akoda ye wo kai bibia wono da empredo do say ba etikato oni da emprensa enti first day na woni ne kofi na ya wi na anajo na bobe say okay time no and a second time no so na boss say bani ade ntini na mami abema no wa kasa wa hunu so ni ewu uni no e pa cho mi ni de na net ho no oni na net ni na ma me nyina net oni na na nyina ne no mo net kudo ba ti abusuafo no mo de hia di se hu se ye no di asem no mo so ka o ma me na so won di o ba fle ne ba na de ato ne so sre me ko ya o se ne ba e di ka o se ne ba na ko adwuma o mai e na me ko ye na me de me number mo so ba o ma me ne fle me eno wa fle me de to so me sa ba ja chi wo bi na me sa ko plam so me ko yi o ma me ne so wa ba na mo me de ba no ba wa wo me to no na me so ye na me sa de me number ne stage am je o tena plam so wa di say me pa cho tena wa che kakra fine a che pram so fahin ni pe area no na me hwa de se beti ama boys agada so ni musisi a pram kola no an o be ma na kasa de ja chi krom ho no te no ma me te pram so what they say o ma me no o ma me de say o ma me de akua de a o ja chi pram so pa cho ai Ohemaa na ene say ene ntime o mo ka akire o ma Rachel ni wo fa ase na je ni number say ya won fle me na de ho me ne ma me nkan ma me ni phone na no kwese da no ya mbesima ba ha say juade me fra be ma ne sa wa mfa me fra Rachel nti sa wa mfa ene ma fra na yi o mo ka akire no ma fra ne be 10 times akola ne mfa na ko mfa ma ne sister na ka me ne kura nkasa na ka o ma ne ba ne hia me so sre but to sa abre ma fra na wa mfa jachi kromu e pa che wa pram so Desmond any Emmanuel mo de mu tie me mo fi abrankese mo mara jachi kromu mo so ma me ne de say de akua de na mo oye de be de akua de for doso be de ye hu akua de kro ni ankasa me ni fie ho ni fie ho wonim fie ho e do fie ho boy ni so fie okay jachi me ni boy ni fie ni o ma me ni so fie enti e simple ye we ye case na ye ma police ko fa ye ma o ma me no ye ba to so we di akola na abodi di enti sample ye hwe say no kore say na boy no ba ha ye be ni dey brani amfa wo sample ni enkonkwo ye hwemu hwe say ne say wa wonim say woni akola na da enti a wusuro I say Ghana na ye wo no ho tambia no nipa pese obo ba bia be kampa ma wakamaje yansa ansa no hu say ebi a wani abre na bibisa na ya tena ka say last week you mami wo bra for enra ya wanka say men ka say me mo me say mukasa no akasa kra na chese se me ka say me ba me se branda me ba
echina meba na ma yenye case ya pon yenye case ya mama me no on kwata ke ya nko ye case obi awrepu no ene nso de setake anase ye chine no mo ba case ka be ya yemfa no ko e ba sa attack for no be ma me pa chow anu na de atie ni ye onsam nya de na police station wo prom wona chew yetumi du free if center na ba be chew ho de waba thank you onsam nya de ana ye case police for wo ho ana chew yetumi ti fi akra ye de waba kumase de mama area ye be ko take ya commander no or very good why yen fa asem no ko down me says baby adru no as say ye nanka ye hade nanka ye bomodi bia say ye ka bia na anye ya ansa na ye deposit abem but baby ekeka konem say ye hwe ne ye ne sa commander pia we me chiaw ye ba wo hosasi a me sere wo my mema wo de my nipa be 9 ye kopram so he ya ne enfo nkomra na ye nkyere boy yi bibi ketwa bi woda ma de achi a bia adwene ne beba fi ama ye ho atimi ato nti mama kan akoma to ye ho ate anso boy no de say o de child na child na so a kan child na chese ya we ye try to show to say child na ble child obi o de Richard bia ye try to show to friend Every na child na o kan kwenti kwa na bia kwa no ye no sa abusia wonim se from Maxiro Ghana what the Twisco energy food drink abani ane no ahye mu ma no ye ku ba ko fancheme me wi amia me pe bi atwa fom ho we no eye kama wonu mo friend ye kwatu Ghana cedis a wobetimi e de ahwe wo how far ye 20 grams sachet ye 400 grams sachet ye 400 gram no e wo tin mu so to bia wura mu bia me patcho wobenya bi ato ya wo to a insurance chief is a food and drugs authority agiatum ma won ma hye nso de ebo ho eti wonu mo friend nyina mpe bi na mo fa ehwe mo how far bomba stores se akwantu hu senkan ye bia ono nko ane ho e no ye free consultation as e wopese otu kwan ya oba obetimi na wono watena se na wa kyerɛkyerɛ wakwantu ani so he na wokɔ ha de say whether need to say wɔyɛ ni nyina bi wo ho kro bi a wo koso bia no wode wo ebekɔ misraw ye wo kuma se ye wo eco central road wa ewa ejja ye ne Victory Baptist sorry dine wo take junction no de bo hu me de your number no ma ya wa free 0531 085235 obetimi so afre 0261 671686 na wonso ebra na ye ne won anyinsa wo so Flora Kiss diaper diaper bia ye kama ya kyerɛ sɛ what the boy abofra no and it's only a receive free no and what twede kosi and no redumienu just that obeda na ho e chinsuo nti e mamofra no etimi dan na ho bo wono moto ho ban e free e ye nappy rashes ne ade ni nyina ho misra so to bia wura mu bia na ya bisa na tissue no so de wonim se e kama ya chinsuo akese enketoa de de shepes mu kwa yi ase no ni nyina ebi ewo eye edwa so open the door today now a Fred Delta paper mail it was 0243 033 033 now on so what you there tap send say me more so to say wono na you know na share ho na de sika fa ho no mu ebeduru ntem wonte ohwe wo de ane say tap send app no obetimi atwe bi ato phone so wo hwe me ya say bi ba fi ache wo twa kakra bi ato me mu na jam so de ahwe me how far and it tap send say papa no fast easy and convenient akrade na wo no mo no 31st October no atwam enu nti akrade no atwam he work ena ye kono na ene mpese me bisa ne nsem ko mi waton aduro no ache nti me bisa ne nsem ko mi dog me mo akwa na ho te say na say ye ho ye so be the Richard ne short name you saying pacho me ntwa bi so da there be twa bi so ne ene de say because mama Rich na me den ka me friend o friend Rich yes please nti mama wo se mo de na mo na mo friends program o dia program o dia I know Richard who be try to short up friends and I'm sick of friends say what be so rich nti who be friends say who be friends say doctor ko ate me dance me chete for ni ahwefo nyina awie a 3p garlic mixture a free pure natural health garlic croje ne dia ye dru no yemfa nkenja yemfa nso bia mfrem anu ti mo ahoden no ejina ne na so eye ntinim akomam ena moje mu adwuma o hwe me wutie me wo ya de bi wo ntinim akoma ne moje ne bi dra me kan ko dia ma se be wo 3p
garlic mixture eboa na boost immune system no e de ama o eno nti yade entime men abra wafa edukai bi se wunyanto obi dia ene pharmacy shop no ebe wo no bowura mu sisi anakogye wo de ene abusua ne nyina enchenom emu rent ne no be ahodo nim enyi fin ne keka wa bia emfiri ho se de be ya moja ebide afrisane ewo nipadua nim na ene ye hwe emema apomode na chese prostate ne ho asem ena meba beka no eho wo mfaso pa ansa na no ebi a wo hwe me wutie me wo pese wankasa wote doctor ne ofre no ene ne twetwe nkomo cheche ya de nim kire no de a waye krado se ofre ne sisi a obeje wo so na waboa eno ntine number 0248 92 88 0248 92 24 sene me di kan ye prostate one sem ena wie ye ba beka mema ne bebre mpempi na obo prostate din a osimini prostate onim se prostate no yade prostate no enye yade ne mu me ho ka ena ya na akwakoye ensempi ebo mema dwunso twa na se wo pe na no ena wo ne oba edi nnam nhyiamu a ensuo na ekọ oba ne ho ekoda ne eba abonten no prostate no na ehwe eye saa ensuo no ede mawo enu ntini kwan sa wotena ho emachimatew ana wo haw bi eba o prostate no eho eba sa na akofa ensempi no wo haw bebre ede aba na prostate no etimi enyini wumfie no ekọ nanim no na enu nso enyini nti wudi bese 40 years ekọ na wo mpempenso bi a etimi enyini bedu sanso ne free 60 ekọ ne etimi nyini na afi aba beye kesepa ana se wabusua wo mu no wo fa bi una na bi ewo prostate cancer prostate mo chimatew bi wonso timi fa sa kwan ne so enya bi na anya sa de abema enemu yade gonorrhea ne syphilis na aba wo so no wa wahu no enyi wani mesre open ho asem ka edidimu a etimi ma prostate no eho eka obonse wafrase ejunso ntentem esene kane no titiw ni anajo a wada senya wo kidney anajo twa no ene ho aka de ebeka ne se prostate no ena wo haw bi abam na ne nyina mu no edro ba kope ena wo de wani to so a ebeboa wo eno ane 3p garlic mixture eboa na bo prostate no ban ede amaw junso ntentem ya haw ni mpo wakọ na wutimi ajonso so anka ho beto wakọ akogina ho bechima saye den na Johnson no emaye Johnson nso eba wo se ne bema no emu hyehye no ote ya ewo ne bema nim abra o Johnson entwaye ekyerɛw so prostate no ena ehu aka na watutumika akope 3p garlic mixture drone bi edrono yare o onyare o utimi enom eno ntintina ho ema ha ma prostate ne ho ansa no wahyehyɛ edrono chi kwan ene ya betimi akwakoto na wafrase anom na aboa abonipadua nankasa ho ban na asan ye prostate ne ho adwuma ede amaw obi nso wonom so wodwonso wie nso bi ani nya kroje an ese moja edi ne Johnson no echi ni nyina ekyɛw sɛ prostate no ɛna ɛho aka ɛdro no ɛyɛ 3p garlic mixture wo no bia ɛbɛboa abɔ ho kama ɛde amaw wa Johnson awie na ɛsɛ Johnson no etwa no entwada ɛsoso wɔ akye koko santika mu ne ɛte ɛna ase yɛ ntwɛn wo na wo gu nso aba ye begina wo saa na wo maaye we de chill na ho akwakoye abufu wa Johnson awie nso ogina ne na so Johnson ne ntimi ntwa na wa hyɛ natade aba to won so wo pɛntem ntini wa hyɛ natade no akɔtena se da bi ɔno nko wo saa ne ho anasa ɔbɛn wa wo te sɛ Johnson agye ne ho ɛyɛ nimguase yade ɛntena ma ne na ne so asɛm ansa abra edupa no aba sɛ ɛbɛboa ye nyina ɛno ane 3p garlic mixture na obia agye atom no pebitɔ nanonom obi nso on mo ne oba edi nnamu nhyiamu asebe ne hu sane no ɔte yaw ɛwɔ ne bɛɛma nim ne nyina ɛkyɛw sɛ prostate no ɛna ɛho aka ɛdro ne yɛ kropɛ 3p garlic mixture ɛno ane bɛboa ɛyɛ free saa ɔhaw ne nyina mu ebi a me board doctor number no wante me sa de number na ma osisi a mesrɛ fa na frɛ doctor ɛmfɛre yade no ho sɛ ne tie bi a kyemu kyerɛ no na ɔmwa number ne bio ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yeah boa abo adro ne ho dawro e de a kyɛw sɛ boa abo prostate ne ho ban doctor sɛ menka nkyɛw sɛ enuane bi wɔ hɔ a wodi wɔ fie a bɛma ɛboa ɛbɔ prostate ne ho ban e de ma ɛno nti wokɔdwa so wokɔtɔ ne ma to so de aba bɛyɛ aduane de a ɛyɛ fresh tomatoes ne nto sipa na ɛwɔ dwa so no ɛno na ɛsɛ sɛ wotai edi enuane nuro bi wɔ mu a ɛboa bɛma ɛbɔ ne
prostate no ban edema no afa carrot ebi ana wo no ba ne guaduane so a ubeyi ni nyina to agu enye niema ni nyina na edi ne se ya pede nti ebi ana okon na do nti na wudi umpekra mia wani ne di na ema wo apomodin bi enuane nuro ewo mu a eboa ebo prostate ne ho ban edema wo afa woto watermelon na wudi nso a enyina ba no entum ni nyina eye adro ni nyina efra na emwa ema wo bambo kese emra prostate ni mu emfa ma wo afa bitter cola oteke mu na wo se ebi ntemu a mefre emu anichie tobidi na emwa na ni nyina emo prostate no by emfama kama edro ne ye sade wedi ama mema no ema na fichikrumu ya na atena wo so ache wano mabibidro wano mo abrofudro odi achinya enko afede wa bemabu mesrew enida so aba 3p garlic mixture ebeboa ama moja na abobonto na entimi mpie ye ni nyina aba bonten kama na ya na wote ne nso efri ni pedua nim akọ afe pressure yade e na etete wo a eye moja entimi ne afusane no ena akofa sa pressure yade no edi aba unya 3p edupai bi na ononom dia ni nyina ebedi afusane kama edi amaw o stroke yade no mesrew no 3p garlic mixture se adwene no enyam frama ani nuane nuro amfa ni dwuma esanse moja ntimi ni afusane nkonkwa ma o adwene ho na ma adwene na jojo ejojo ana aka ni pedua na kwa no ena akofa stroke yade no edi aba unya edupai bi na ononom dia ni nyina ebefri akọ ebi ana wo twen se mebo yade so enu ntinam de doctor number etu dwa no ebre ni ma ye kwan doctor na wankasa cheche mu ekire no se ne etie bia na wonche okwan a wo de efa so na emom hye ne nso sa abre bia bekwakoto 3p garlic mixture no ewo tuom ehwewa ebo garlic ye da ho no eye kokko ena edro ni ti no eye kokko enu nti ukọ ne efedu fufuro bia ekyew na hunhunu niema amabobo so iwo ho dia na ekye se enye no a wadwen ya wontanta ebibidro ni abrofudro a woda so nti obeda anoma no so aka ho de ma ne hawo to edro no unumia 15 minutes wadro bia wo bia utimenu mu a enkofo hawo emre wapomodin na emome bia na wo pe bia to ne duduo mu o Accra o kan shidia Mr. Eyekinso Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman Enko Wedama Pharmacy Tama Community 5 ko Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ND and Moshe Kumase Kolinak Dani Herbal ena Chris K Bema obi ato ho eye Albert Sam Herbal Takradi AA Bensa ko for dia Gapson Pharmacy Wamumunia Enterprise and Cathedral no ND and Moshe UDS Enko Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal Eben Electromat no emiaye we ene baby eto adro bia boremu a onsa ebeka 3p garlic mixture edupa no ebi me the doctor number 8 twato na ma sorry so Mr. Ofre number na emfere sede yade no etie no cheche mu chere doctor na omo a wanton we yade a unya no edru the number ni bio 0248 92 88 24 0248 92 88 24 aya 3p garlic mixture edupa ene ton ne ho eno nti aya na wapebi na wonso wabobo amso baby ayedru no ye betwa ye ho na atade ya ene ehweme na cap clothing na ene wudwudwi me kama said de bia me catch us na cap de for every event baby awuko bia no obesiesie kama na wapam ede amaw de awupe bia wodru again not suntreso na akakakra ma wadru Sofoline interchange no Anglican sorry die no ekire ope na owo ne number na 0244 592661 0244 592661 na wonyu kama na bibia so nkoye meti oba bi owode chem so yenya so oba akua na obote no ede maami yentwa yenhu na yenye nkrato yekoba abegafo adwintre ene wodie no nyina yebeje yetwa yenhu abasese a oh yeah come on Nhyira 104.5 FM Ausia Ohemaa Nhyira FM cha na cha wa me Charles say o le ton ade no na abusia dwadie bre na edru so no wada amakoso anafo aso fam na mi ndi dwa no emfama eba ne se awote wodi a na wato e de free mountain
Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores. Enjoy our tourism. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casangasa. Lousing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with shankasangasa. Nana, no, Neo. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want to take. You're free to come to so I say for. Semi boom round see dear someone. Me attention. Lawson Locke, Mister. Lawson the layman capsule. What your bem? Oh, you're not Hello, Lawson Locke, Mister. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronk one and a low care mixture so a painful and my woman for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha Sa a Jedian Kratoimu Adia to Musa Eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame Master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana, you spray car, airbody west, you spray car. Yet inside landing, kama. Okabi will have you spray car, kama pa, Yuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing near mesesa no. That one ebe we are seeing na no. Na what ye nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 kwa ba. When your baby this, you get kama power. Me we school no, na me school and kameko. But that I'm not free a more thing. Tinyame na madom so mama ofa kopi amona me. Ana o me dem beto adwuma am be sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wanye maburo. O beto afidie man be bi shop no yede e de mame. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame aduma e ti maba be adwuma kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no ti me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a ti me sabe bi company we kesese ti nyese ahase no ana ti me ko yesi. Machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de ye nsanko an na twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what must and the car ntem bibia dry not ma aja ko she wo vini mo aye
challenges a woman say on say ade bia we ha se bia no fa easy the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadu asa na nipa maako bi SUBB enti na emanye die kese se be sem kwa bruche kra kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paiboa na ewurade nyansem no nim die no obi e kwa ma me a enye metima nya machine a me yankasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na yankasa no ye machine se use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a just all the care we am na wusua bi aye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ere bai I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ne mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ne mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ne beti ma ye de aye enti me workmanship no kura na me fi se be hardware metes right there am say be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in bo pinti a can enti che won sem kura na o se ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo pinti car 1 year pepepe na car na e pasa e fa be boy na car bla for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but ye me ka she nyame enum say ye adwuma ye na ha no ye adwuma ona de car no kwa ye betima guarantee ama actually tato so say adwuma ya ma no woni biansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no obeba na aka na e obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e bi na ma for say bla be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na ye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo for ye de e bre enye spray ye o ka bu a ka bla be ba na o so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi say was wo wasika no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin kudi dia ye de papa ovi na ye de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ni ehunu die tue mu ansa na yatoa so no dauda afọ so hima so wanye hwe jano ade wabi sana so wanye hwe dia jano man sorry enko okay kwa cooking solo wasi control fi achiampa menu Irene Asabia osisa double games ya mayi boy edoso ton ma munsuro nyankopon kakra adai we win about say oh about hega osu me gini di o se de osi sunu de me gina sem ne di ono so ne de eno no na ma bat wo se min be man se de obey osi kasewi me nyini so betimi achiti wo be man so ba ra be man no oye kote to ai me se wo ya mo amunya botre kakra oh ejapa na wo se nyakopon obepam ho ntoma de bia sa hallelujah ubepama ho ntoma de bia sa okay generation o se ana me na me nwe we generation no na ai sika branti o se mama post fo nchi abe ma no fi se wo ya stubborn ya hade enso so nsemfo so mama ye nchi no mama yanche no okay na ya say we gene human hair but wo ra or revamp o hia revamping kakra menu arena sabi o so human so o sa no ase ne ho ofu oh sa okay me da say comments no edoso Princess Frederica o say good morning obra family me church am yeje so pa yeje wo so kama comments no de aka no nyina brepem no making kan ede aka mo ho evangelist Naima yankoi na onkonso piao yankopo isra ameno enne
Thank you. Yeah, na me share Facebook na say me hu say kura ho fa no say eno kura wo form na content of video no so. Oh my God. Efa. Eja. Dia tie ni. Naima the first case, you know. Okay. Yenu aba no yenu aba ma no. Omo asem na bre nti metiese efa baabi. Okay. Me pese yesua de bi fi omo awade nim. On de egu awade na etan. I na mpese yesua de fi. Me fo also. Se unim bibiye na ukofa, oye ma na yetan. Okay. Unim bibiye na ukofa so be ya oye ma na yetan. Bebire nim awade. Okay. Nti omo ma awade yetan. And I my friend be maintenance. My friends are maintenance. Yo. Say adie bi o fa no won sa adie we matone mo no. Be maintain on control say e be chen so da so ye den. E mo no. E say kura say de midi kura me de ye den. E say mama ni na oye makoma. Okay. What am I say? That is marriage. I say me perfume ya o mo kabo mienu. Me nya me de be ye makoma. Exactly. Because na me pe we me nya ye makoma ba. Na ma. Eni apa. Big mama wakabi. Kano. Okay. Number ne de ewa anim ewa achi. Ewa achi o eni animu. Nanso tie. Ewa wai nimu. Ewa animu che me de no. Okay. Me de ne estate es no. Okay. Nanso me de kwa akra. Me de kwata kra de me de kwa afasini. Enya me kwa muda. Eye die ntia eye maintenance. Okay. Me mama ni kwa Kano na me hwe no de mbedie kura. Eye makoma. Sa na se mama yire ye me. Sa na se be ma bia ma na yire ye no. Okay. Sa na se oba bia so ye ni kuno. Me be walu minim ebi didi chabo. Timi ma wuru na me no ba betena na se timi maintain wo se me kire wo kwan fa so ye de. Edidi. Okay. Ba ma bi epenam fo sem ti wo ba wale no no. Asese wo maintain wuru se me kunu penam fo sem me ya kosi so bejai. Okay. Ade bia wo fa bia ye wakoma bia wo ye ni yi. Obai ofa ba ma no. Ba ma ne bro nsa bet want me maintain no. Otima say, Ujan ho nyura mo se me betina kurum. Beginning, osi oba pe, no oba pe ne so instant. Em otimu nya ode. Oba bi oba pe na won sam so bia no, eye two things. Ada say ne fo nye. Okay. Ana se ba bi otie nye. Ana ode MTN foka. Ana ode MTN foka. Ana no ankasa kura na oti wosesi oni adwuma ye. Enti do ho ba wo sa de oba pe ne. Enu bi na be oba na de ye be ma no. Won ko no. Okay. Wanya sa obefa na ye ni ye. Won ba mai so tie kura ase. Obro osan ya fom djuma. What ya hwe ni dom. Na uni ba bi tie nkira. Enti aye ya na nyame ya na dom kakra no ba bi okeka ko be ma. Wo me metina krom dia me dia me ba. Me betina krom ti majao. Wei. Onya wife, onya mante, ontimi mantani ade. Okay, enti akwada no hwe a wo ye lateba na. Akola no. To the for the eyes no any man kosia no akola no nya be ma we ba yes oba na su esu ya kwakota esu dance e twantro okay oba wachi oba na wo hu se wachi no se one video obesu abrabra so o chebe man so asa wo mu kwa de mu su ni mu odu ba ma ye nsu but ye hey the brother watch me away but no watch no what am I saying so bi basudia obi basudia ayi ase ko bi sujiska obi ko funu ni nya ni funu ti ye fa sun ka se ti akoda no nya be ma be obi ya asem oni obi ka asem no sha se su o twantro aye ho me ba egba ma ye nko eno Nhyira pia abaya bi na oba ha na no se wanyema na sububu no okay ai na sububu na no nti okay ya say stylish what they say kwa ga kokko fefefe ai na fisa da binya na fisa okwanka modivi na nti uti ha na wonya no me ya se ye behwe no na nye be ba no Nhyira fe se die December Nhyira kan kese kopem se ye be ya wi but kabi because the mama kabi ni se obu o a na kola ne se no ba na nye ne ba me ba ba ko no se ni no fa se wow ema me kukuru bu fu sa de no ma ya ma de na obi we fa se na ebe je won samba enti no me momu de mani ko sua de kameka se kantin kaba okay
nanso ebi ana die ne no ene be kire okay intimi nka ne bebre na na evangelist ka se oba wo na betimi a maintain be ma be ma bi wo pa yere den emfa chese o mmre no ho asem ma wo ema even kura no ebi a me ka se me kunu atare we de na nka me pese we na wo hye ma me wo na be kyeme de me nye o me ma suba no wo na be kyeme se me be ma wo bro wo kwa na hu se wo bro na na ko wo twa so na wo do ho akote Nhyira FM ate se wo ti nyame wo hwe ya eni obi na betimi asesa no wo ti nyame fi na ye kristoni na wo konya be ma bi na wo sofo si nya abotre oh sofo me wa na obesesa wo hwe ye ba ko peje esa enya obi na betimi asesa no obi na betimi asesa no about to me control be ma na se ba chika bibi na be ma nfanya adwuma na je se oba no ye over control enye over control asem ye oba bi o ye over control obia on ni pesu ye different obu ha wo ka asem na nani ede kakra obeka obu so ka na wanya no wajem okay enti obia ni pesu bia nko okay be mebu ha ubetimi a control ye ni ye amana ye ye menko ha o se o meyere se menko enti onko be mebu on so na fofo ka o tama ba we na be control ai na aye na yima awade na nkasa te sempa bo asas eyempa bo sempa bo me no machi a control enye yi pacho montomobo abusia se no miensa ebo na we hu me Adom TV na ene day obrejumedie de ye de brewo eno no maka kire se enche bia na inshrabo ye ba ne den efie pii ni ye de dwumedie aboa orphanage homes ahodo no mafra wonum ni bie brenye beduri nkodai ye be ye wonum dai ti ye be de hu nsem no nyina beba de kura wo bia wo pese ye be fa ye be ba be fa bibia ye be ka ho asem mesrew nanu na manfo complaini se Ohemaa ya na pese ye bisa wo nsem bi he video na ye pese ko mesrew TikTok obo official Ohemaa Benewaa ba bia Ohemaa bi na eda ho media so no yakra mo ye damo ase ene madaje amanya ne we ho ye to so ha ko se no miensa ebebo apemu dwumadi edi ho no eba enti don't flip your dial enyi free ho Adom TV ye wazoye big mama kakakra bi na me nka ho man sese ya ye mention say enye oba bia na betimi a control na mana ye na enye ba ma bia so na betimi asesa no okay obu ho a odowa wo ka se ofa obu ho nso so a wo be ka o pese obesesa no but emfa enti se na ntimi asesa me kuna eno nche se me ni maintenance okay na ka police ni ba say nka sofo ba say e dey na sofo ntimi preach mo obi sisa ba ono ane ba no problem ofie nti emfa na ima enye ba asemu ye ka yiri ni kunu salifu ni sifu ni nyina ye kwa ware a ye nhwe de fata ye ne de ene ye ho fa o okay sometimes e bi kodi e bro na ho den so on say obey ni be me asemi be bia na me hwe pa ye say adekoro wa na adekoro di jae ne ba ye na eba no a rumor senso nam kuro ni mu say ni nua ba akote wonu ankasa so atini nsadwa so be ma no nyem ya oba wawari o gewe wawari o be ma na ye ne ho ade yeah me boa be ma fufuro na ye ne ho ade me kire se ba ko ne de no onye ne ho ade be ma timi esi studio se wawo ohwe wonu nete wabusuam ohwe no me timi ka se me ka te unu aba se unu aba ma no ntumi ngo akola ne ye memede na akola ne ne nyem wo de beto manim me se me konkra ba ma ni point an ko ntumi nka sa ye nhwe bibi ewiase nipa nye o ebia na otwa atwo so obu ho a obetimi pam ka ba hye wo susu na obepe meba ma me misa etefo so adwene ewo enkomo yi ho ene Richard Chara ye hwe no a ye nya hu no 03220358182823 Mr. Woba so ntientie mu kire wadwene na entem so wa ma onu ebi so kwan na waba na yeko mame enhwe se obi aba ahoma no so 032203581823 hello Ohemaa bi me do fun pacho odi baby afrefi
Abawani ojamase. Abawa enko. Akai watade no. Akai baba ase. Nipa se wo mo nyina azojuma bogafo nyina metiamo. Yo, ma di che kaka no se. O se be ma no asase no mo kan. O ka so ba ne ba no nsem no. Obebu ni sa ya wo fie kwa enfa branko. Eti be ma no di se yin se do no ana ye. Eti ni wo kan no, o se dia ya wo no ba na jaye no. Oba ni ya yo kofa sa ha be ma woni mo. Obu no kwa se ni to so obu na di ma so se no se. Ni yin se no kwa. Ni be ma na ye na yo no. Da yo wo aka di se za ma ka ho. Mama ka ho se. Eti le samo abajafo. Yama no o zafe ni yo pesu bu ben. Tomo tu hu sa ka. Ni ngu. Eti go se na ni ye na bi TV so. Eti se ko so ni yakara be man ko ta. Mo fe na man kama no. Na iye ntwe ne da ma se. Yes so ye da say hello. Hello aja. Ohemaa Benewaa Pacho to say. Nyankopon adom ye ho ye na so hello. You so adom ya pa ya no achia. I say we big mama ne so for me. Ohemaa bi me say your friend say we Richardo. The way I was ball program no da wo sports no so no dey anu odno. Ti ya no watch anu so am we ni ayala bunjina na. Say mate. Ohemaa na me say won so me say me asem me ka e bia me say me ka ya na me da fi me say wo simu gira no. Aburuchira de nya mistake ma ha na ba ha e be pam da de ahye so say ade aka ati animu anya komanya papa de abejeje fans kaka ha no yeah de who say ye de ball life na ha de ye be pam da de ahye so say ade me na ma ho ka bro nya me ba so majai ni jai na ba be pam da de ahye so ama Ohemaa am said de un said de na so for kan hwe Ohemaa nipa oye kwawensani enipa onu wi wo mo sisa no gise nyame bem gise nyame bem nti won se oba na kan se woni ne ko baabi ko gi aduro wo ya be se 2 weeks anu asate ato bio na me oba na nkasa no tumi se oba ne ho ye ne da nkasa oba ofiri bema we nchen bosumi be se mienu ase baako na o sa akọ ne bema fofo atena de nkwa na woje nti won hwe wo suba no se de na abrabọ no kwa ansa na obesa akọfa bema fofo akọfa oba na nkasa ne suba nya ba bema ne de enye oba ne betima sesa no ena your friends me no otumi se boy na ono so kan se girl no oni na da no ona na ba no boy no ankasa ono na no hu ni ho nkonkonsa na wodi plot ya se girl no nam so sa pe no yes ade no ntimi no boy na so ka menyi di akura ne de boy we aba no enti Ohemaa mo an why nyame nhira mo pa na buruchira de Ohemaa we mistake na ba o se ne de so aka bo why What pa? Hey, na my sister Penny Obapa akwa ba o mo nsi ni de yamane. Okay, mama Fabi. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, me da for wotin baby afọ you. Today na was in Mr. Bulsoni in Yamon. Oh, mama, facha ye. This mama memoir. Mejo super mama. Suffer so young kwada. Men. Obahima young kwada. Men. Leni the chiawon so. Asama amoka. Akwala no apana ne ba no. Eti so oni ni kima wo ho ansana wo mo beye. Na mom ko ni ntani awade e edi. Many confess in Jaye. Ni soon, the thing ya the instrument in that a banner the banner. In Nhyira. Madam was to go picking me, Madame, say, I'm on some number one. Abrewa. Namon price to my get the amon picking me one, and I him. So, my mama, mommy, mama, aye. Ya tepa. That's it. Okay, Mama for hello. Mama, Ohemaa Benewaa papa. Now, Nigeria bakupe. Yoko. The Patricia and can against the draft. Mama Biki, Mama go to say the Bram. And council pa. More university from the dance editor in Nigeria, how to Chicago. Open my black. Mean, me, I'm the boss. Paddy around said.
ɛwɔ check ɔwɔ mi monitor example government of advantage no kwasɛm sɛ ma ɔbɛwɔ mu sɛ mabrɛ because akɔwinsafo wɔde sɛ bebrɛ deɛ sa ɛnsa no yɛwɔ mu ahodoɔ suro ho wobɛyɛ bi na bɛrima yɛ ɔnom ɔmo nso ba edura mmaakye apɛ ɔmo pɛ kisses suro ho ɔmo pɛ saa nom na ɔbaa no ne nyinaa mu no sɛ bi ɔbaa no wantumi aniafa baabi no wama no ɔmo awie pɛ yɔ na amerika ne dwam ati bɛrima no anim sɛ akora yi mo nti ate sɛ cause sɛdeɛ ɔtete sinatire na papa nyɛ de baa ne adeade a bɛbi a na bɛbɛ ntɔkwa ahyia ɔbaa ne adeade no so ɔsɛ ɔnte ne ho ase a ma yɛbɛni yɛbɛtumi ayɛ dvla test gu so wɔ hɔ a ɛyɛ adwuma so ho momfa ma no na agya bibia wie pɛ wate dasi na ɔwɔ me wo sɛ mo gyina nti na ma mɛgya adeɛ ma mo ɔfa ngyina Ethiopia wate Ethiopia wo sɛ mo gyina no nko ara yɛ 10k ɛwɔ bɔfo anim wate Matepa, okay. Memfa the last two calls. Hello? Kafra, hello? Hello? Hello, ma'am. Medafu wudi baby afrefi. Me kasefu no bo na bibi nti afa me kan mo obi nti ka me de ni sekaka na tire ma kan tire mo. Oh, yetio. Ma wo tra no ba ko ka baby. Mbele fo mi na din ka aware ni yire aji ni tinsa so be man be tia se me busua ko nyina ntia ko wo fi fa bofo amma manye wo de be ma foforo ako jina wa jiri tinsa no ade ametete pa me so ni ba bi pa potia mo ye wo kumase wo de onya ba faka be kumase a wo se wo ba tech wo tena tech ke ma so be si top high e ma na wo mo top pa no kwan ho nyina obi abe kire wo na me sha mo pa tete pa Amen. Brana yemfa mamre ne amane enchiri nyina faako. Yenchire no de eso ye why? Okay. All right. Ma yeah papa ya se me edi o na me bi kwa so ba to say ni. De oka o te? Emmanuel so say? Yeah. Ade amane ebi no de aba to me ye no. Ni kunu ti ase beto de be ma foforo akoje ne mati ade. Sawade ni nyame mu nyina enye nyame ajanshira nim ajanshira na ma nipa kwa ware. Okay. Deuteronomy chapter number 22 verse number 23 no osise unu obaba bi na opene se woni ne be ware akoneja nchen. Okay. Na ne papa enye ni tiade aja na titiade. Okay. What am I say? Na se aja anyi tiade obai physically in the wawale spiritually no oni na mukwa ya wani ma bebre wa awariem enu kwa senka toye enso toye da se ya ka kwa che bon se nipa bebre na omo se no omo eni no omo ame no papa no eka bomu etena asede ani jeje ehie omo aware no etim omdu babi na den kwa nkonkon bam. Okay, ma me mfa mienu bi nso so e se hello. Hello. Medafu baby afrefi. Yeah, Joe, Papa. What is here on Abu Wine? On Abu Adanti place, you are something to Yasi, a family on the Pratt. I think my phone and I have something to Yasi for the game. Mama, the boy about to mediation, no, now you may be no, Adisia, as I have to take a paper. Mama, a man be a bomb, papa, buying him, say you know now. And so tell you the barber shop. And then what's my friend call a boa, what a fire place me, and so you will chica, Baza, and 20 billion in Timano, the test of the band yet. And that's all my person for any free. Like a band behind the enema, and the bed of one of the cover daddy. No way, I can see the quality of the theater about it. Okay, Mr. Medasa, my family last caller was Suja. Hello? Ohemaa be more trust. Ejabo mejo so ana so say ejabo wasanhye me se ma me nsi abrochi oh we dey brana omba hwa me nyiska o switch ro omba be hwa de kro ne nyiska Nhyira FM enti mo ba mumu Matia yeko no wa hwe wani wonyam nti fa ni je sre oi Matia Auntie, my mentor, me work, me mumbe pon, and me crochet baby tea 2 minutes. Now, I'm so say, name how many boudia. Sir, Sassam, they will kind dear. Sir,
na ni kɔrensani a wareɛ no a yɛde bia bɔta akyerɛ no wobɛhwɛ ne ɛfirifie nea meka no mewɔ ho suahu no na ebi afa yɛ nsɛm but ka ɔbaa no so ɔnya abotraa na ebi a so wɔnyamesom ne okristoni bi a nyame ne tumi sɛ nipa hyɛ berɛ nyɛ deɛ kristo ɔntumi nyɛ bi ne sɛ obi abrabɔ sɛ no wɔgye no enti sɛ ba no nkɔyɛ die ne ne sɛ sɛde na ɔbaa no sie na afei na ɔntumi nkasa no koraa na nka mma suspect biribi na bɛyɛ sɛ bɛrima ne ba no no bi a responsibility a wɔdwane nti ana wɔbɛnyina na yɛnya abotrɛ ne yɛhwɛ deɛ ɛbɛsie mo ne nyame nyɛ adwuma Joe, yeda se epa yentimi emfa ofrefo bia bia ena wodi wa woda me ka kire say happy birthday nyankopon wonhira wate na wonye okese adofo binum din abeka mensa wa ha sei na yekodia na Emmanuel Aduana Mreku me patro oye adwuma wo KCC Cocoa Board Takra Depot eho ena wo ene ya woda enu nti wo yire dofo Evelyn one eye wo maya ne nyina Esther LC Estelle ne Eliana wo mo se ye wish you happy birthday yakopon wo nhira na wonye okese pa birthday we eye special special extraordinary just every mia makumum pa ena me wishe me dofu bi nana jua scobi pari edino emodu nana jua UK nana ene your birthday me wish you happy birthday nyankopon hira wonye okese ompeja mfira dumu kwa dumu na wonye wakoma so ade emfa mawo afese se no wadi eye UK jackpot ne bi wate na bibi akokama okay wei eye abena nyako apia okay Frankis dia wotwe dia menwo na nso dia menwo ni se wo UK abena nyako apia uwo UK way free mama Agatha ho or say o show happy birthday nyankopon nhwa mo nyina abusia ye ko enche bia ne ye ko bema ya ye hwehwe no a ye nyane ye nhwa de bi se emema binom ne ma wono ye wo krom hasese no enye enkoda nketo a ye force wonum fa wonum wonum madi dem empo abodamfo binom nipa wonu madwene mu da ho mpoti minya kokodro fama wonu madwene mu sebi wonu madwene hawo na nka mpese akoda yi nyese me describe no se ebia bibia o etu a woni bi nufu a woni bi wo yare nso ade na nyima pia gender ministry ni ho yede di enti no mote sai me ho no de me ntimi nkyere so mo na ehwe akade etesa meboa na sese wo ho yede okay on say ye nua ba no sese ye sisudua enye se oye yafo ebia na otie ye no hu no ba na ye ka na asem na obi ne na akonyem oyale ne ho akono we mo ne kasa akra anye ne nantie oye disable said ye nipa bi to me cause a situation enti ye describe no sa ne be ma manfo ho no enti anka sabi o na mum na hema oba bi amfantu ni tirim se bema na kono ne natenkan ba samum na te bema bi atenka ba na adwenya adwuma ofa ho ni nipa ko ne ye dabi agese obi a nyamsuro woni mu okay bema dot the feel be self control say nyankopon suro na wo mu na nyamankonko beboa wa obetuma ye bibia bi enti no bitimi kofa ni nua ba betena na nche na ni kunu ne nada okay bema ye de ani ana ma ya tenkaba ade bema ni behu ema na tenka anya de odwene dabi ema na de adwene nya tenka bema de yani enti se oba bi kakra bi eshepu ana yi kire bema pe ema na tenkaba okay bema tumi hwe sabio oba wasi na mo ase ye pansa hata ho emema bebre tumi hwe pansa ni nya akono ema na tenka ema pansa no yes ema dross no yes oba dware a bema mi wa abranche bi a osisofo bompa ema me yare me se onyare o se me yare
ade yare osofo mitam no be yare ase mmura ho so ne obi anse ne kwan yare no ye wo mema bebre ho ya yale wo sa ne ma no enti ewoni so bi to mi fa na yamba oh yeah Martin mema say ya tinka ba e fa dwene nya adwuma enti oba bia hwe ne hu ye pa na say wo ya maame na wo baba ade mi chiri kura ne say miyiri ni mo bi nkante oba ketu ase miyiri ni da asa agro bi no dabi okay esi ebato akola ni tirim okay tu so fa na agro bara ba ma no nim ni self conscience de wo fa no enti se wo ti fie na se o mama ya e mama na wo mrante na wo no nsumo mo nya so na wanyini fa wo wani agin protect o mama okay ba ma ni aboa ya afo na tenka ne ba na mama na se na tenka ba na ne ba ma sori a na se wanya ba ne na nda na ne hwe aye ne ya a man so was I really yeah my mama ne dey deep say will be ne sure hey wouldn't be edition na ya say it is certain can you do agro no atenkanya de ketu o okay it protect your daughters protect them me dey wan me dey megina protect ama Ghana mra ne dey da ho bagenda ni sese ye hunu so but one kasa protect your mama yeah wo ban okay ntisa na wa bi ni say emra bi ni Ghana ha sabi produce on na da kra na ko police station kra na yes mra say intimi detain obi 24 hours no credit o bo baba ya no ban ya kan ko yesa o baba ya die misre na mema na ba no de me pacho yes site no in fact no de okay big mama kakaka ni nko mama because them say be Martin kabane say na dwene nya adwuma akere say minimo bia na ni afira ba ya ni frani na okosofo asofo achele dada na ni afira wo bampai wa ni abre se bia no se akwanche no bi wo ba ebi timi fa akwanche ya bro ene won bone okay se watinka emema ye ewo subia se the evangelist say ka mema binum pacho oh so mo 100 we dey kan mema but just the nyamso okay what I say binum ko obi ho a odiri hu ni obi wo mpe eningwase okay because ewo mani ade no wonya hu a na abana ya se no di akire kaka na ka be ma hu be ma bi pa na yire gina ho na ko ne mpna aso utimu sa na adwene nya adwuma okay ai ma ye ne atumi hwe to otafre ya no abra to anya pizza je be ma tumi otumi hwe to no obo nanum to oni ma cha won ambulance mo ai it dia ye FS yo so incoming chairman askwa okay obi afa na action man man chia ne pa na wonim say da na ye ko Dominas me ko FS kwesi ba lebo obe chia me oh wow obe chia me na say hey chese na ni go bra yes ye chia ne pa wi erade onshira no na me mai me fa ma de wo ntwa to no kurani me bo live band okay eyie mame o ya advert wo ha I was say me ye no afa o betwia me intimate o so alive band na dey me bo eyie 1 minute bibia nti se wo ya big mama's band ni o fie so ne fro se be bo man so oh say me say na bia Saturday area me nka na me say be bo mame a de o pese me ye bia me ye baba be bo I mean tu agre no there so one fa bi no was the matter ani ye ja be me number na 0244 me say ye ja be o ya me sa bo number no foforo asay no boy sa brother be ye ti what dey man so live band me dey na friend the graft one band onu anim okay mummy enu nyina mo bo band aye me dey big mama's band okay dey na the graft one band mo dey mo pese mo dey show ne ye ho na mo fanya men kare busiafo bia na ye sorry so na said ye kan djumadi ye nyankopon no apede ni aboa ma my Ghana ayeye ye gusu awa batan so mo amuma wo SHS mumma wo JHS akwada ne ye nuru se o decide ma ne ho mo otimi twifa so da bi o me ma me oni mi wi timi so me ba wodi mi ni obewu mi jina wana banti aba no kwese ne slippers keke na mfa de hyeye ye de banti aba tata mi mu ama machi bia be free wo me ma mpa bo atie kra ma mfa nhye bia mu da ahwe akan drama ame aboye eno kra na nye sexual content yo
and you may 8 a year, the battery and area candle. Your coffee, your buoying. Ain't it about time should wake up? Then about time one can say, oh, me, yeah. So I just say, ain't it about time and wake it up? Then about time one mono, yan and number year would was it. Now, Obekwe ye crop about the roof, you know. None I bought friend or correct club. I can see where we a year and say, well, I'm on the bank of the other. When him run also, none of banning him. Parents, I say a dear, say a share mano. Who was special child that would diano no abroaches uncle dano, ye did you want them? A bind shed that chia will can watch a brush or bano. Ain't a gun hack a trebian in a chedia, Yankopon and Mrano. Nama when you call Babanahu, ma when you call Babemanahu, then a mamma that turning to drug addicts and a man so in prostitution mo. Ain't women, parents, wake up. Meeting Eddie Ohemaa Benewaa, upese follow me. Me pa show. Udu TikTok about Ohemaa B, a official Ohemaa B no ubo BE. Ebeba na de obo Ohemaa Benewaa na akwa ebe yaba. What you say Facebook and so sa Ohemaa B no an did mo. U follow me a question be a upese obisa me no. Fafa die mo mame. Meyi wano na yakoswa kan mo se insurable do dwumadie no yeba eti echina da yebeto yebo ase ne abiebie mu na officially ye de hu nkommo ye de numbers ahodo no betudwa de wo bia kitwa bia nsa medofo de ekura wo 1 CD 10 CDs 1000 2000 bia bo modern say ba bia nyankopon ahwe wo so de wa beduri a brenyen wo bedi bie Kainia woni bie na samofra no wonu mu emobbo na yeye wonu mu aya e twedi ampon no obehye ya nemu enti de kura obia no se eyere so paaso na se ye befa ye betuka aba wo nchen ne abefa no kama na ye de aba akadwa tonde no kakra wo ho se ye tifri mu ansa ne ampon kwa eno ti ye beda mase madaje mu bundles ne nyina yakopon hwa mo kira nso aya bra na ye moa ema oman no enye yie eyo bradwumedie na ye de besom mo no medin e de Ohemaa B bakope agusia toni ma na aka no na ye nkofie Ebusia tonde de aka no na me de ebo we sabre de am vita na me kan fo e de ma awofo bi a wotie me sabre se wo ba wadi busumi nsie kono aduane papa e wo se otetema no mani de be mani nyini mu na ne nantie mu ne wedie no aye fe na anyina ye from no am vita aduane papa promote dog na dawro ma se sei no e mo from adi busumi nsie didie no aye se fofo kire se yam vita wonya bi mo abofra ne dia nutri v a vitamins a wodo do nsia hyemu ma afensu minerals BT says zinc iron and calcium nso ahyemu mu a de oyani nso ohie de na wode beka no memu mpine tetema abofra na woni ya vite mu ahodo miensa medofoi ye we mo ye wheat ne abro na wheat nkwade wo ha wobetimi adi na adane ede ama abofra no na wadie ne nyinim ne nantem ne na didie mu se be ye fe ne nnem kura no ebe ye kamenti no tete aduane ya vite mu abofra no na woni FDF adi atomanu nti wo to a to ne bum bebre na etetema no na woni ne yie yan vita yes good nutrition for a good start abusia wey my way insurance and me do wura sabre my way insurance de ye buy say ye beboa enu nti fa ho bebo ye na do ho bebo ye kranko ye de bia tete wo akwanhye bia to wo de wo de wakwa wo hia mo na wonya bie no fa ho bebo my way insurance abusia ko no na sabre ye nso ye nkɔ wo mo ase de wo pɛ no code. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism.
And I say, Why you fantastic? Say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojuma yet ding. No bread you must have with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mr. Unless you see, I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Nimatentia, losing Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your pen, more and Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman new for anyone I want in fear do what train song come. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Framboa. If Hanamo Amwa with Ohemaa service enterprise. Eduma Yena Hana is speaker, everybody was a speaker. Inside learning, kama. Okabi Wuhani speaker, kama pa, Yenya Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we ase nyeme sesa no. That one ebe we ase na no. Na wo ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha wo de cars mako 100 ba. When your baby is, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school an kameko. But that am na fie e more thing. Ti nya me na madom so ma me ofa kopi amona ne. Ana o me dem beto adwuma mu, am bi sun adwuma no. Me sun adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie ma be bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me adwuma e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom paye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese di nyese a hase no ana ti me ko yisi. Your machine, it trafela. See, man, but I want to say, Panedi, and some one and trafela. But now the Yamiadum, your machine, it trafela. Your machine, it blue, you know. Until you see, I no go 4+1, and I say, what must on the can and be dry. Not my idea for sure. Challenges a woman say, on say, I did be our has bia, no fun easy. The premier ne KTI and Kwana ne Ovi. As in 1999, seconds as we be were doing. As an Nipa Mark be CBB, and to name many dear Cassie say, the same public to Coquatan or Koya Jumano, na committee me better machine be. But me try, me try best 5 times, me nyabisa. Ne wurade adom paiboa ne wurade nyanse mu nim die mu obi e kwa ma me a ene metima nya machine a me yankasa me hu se
metimi di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na ankasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no to ye machine we a quality machine just all the care we am na we spray we are kama be you ka be pie no because e flabo che na ere I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no paint papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de make to say na de minti menye enti me chiro ma hu say car we paint see ni bit my de aye enti me workmanship no kura na me feel say be hard na mete so aye de am say be adwuma quality na kwa eti ma ba because your car sin bo paint here can enti man che won sem kura na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo paint car 1 year pepepe na car na e basa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na ere eti me ba but the cashin ya me no say adwuma ye na ha no ye adwuma wona de car no kwa ye bit ma guarantee am actually that to say adwuma ya ma no woni biansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no obeba na kana e obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma for say bla before o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye nya problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka bu a ka bla be ba na o se bia beje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo so Christica manian paint me do wura atso so me send jam in a minute in Sabakandia and then one tap friend yeah ebusiafo me dindi na nakoma pachrewa 1 they recommended tap send amamo and that's how for o send ko fa baby a na ye basa omo rating so ye omo ye A1 nti obian load tap send na o say sika for tap Yebo de wo chere amansan yebo de wo chere gala for say ye wa kwantu ne di sika kofi nie me ye mfa baby a ye be nu ye ho tap ademu fuwa tap send in this street the tap de no ana eko tap ye and one e na e piao Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casangasa. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojuma yet ding. No bread you must saw with shankasangasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want take your feet to come to I say for semi boom round them see dear someone. Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and alarm. Losing Locke, Mr. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronkwan and a low care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adia to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving up Pepsodent,
you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame Master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yena Hana, you spray car, airbody west, a spray car. A inside landing, kama. Okabi will have new spray car, a kama pa, Yuma Basa. A Juma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are se niam esesa no. That one ebe we are sin na no. Na o ti nya machine be friend oven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o bu de cars mako 100 kraba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me school an kameko. But that am fie e more thing. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu am be sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wanye maburo. O beto afidie ma be bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame adwuma e ti ma ba be adwuma kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bi company we kesese di nyese ahase na ti me ko yesi. Machine a edi twafela ti adwuma ne ba won se fe ba ne de yen sanko an ne twafela no ba na de nyame adom ye o machine edi twafela ye o machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound the car nti bibia dry not ma aja ko show vin mo aye. Challenges a woman say, on say, a dear beer over has a beer, no fun easy. The premier ne KTI, and Kwana ne Ovi. As in 1999, seconds, as you be were do. As an Nipa Mark Mark, be, and